mga unga wa fufusilo ka ngaunga wa Kake moe vale vale sumalula lele se wale ba mga kapia pa ya Waka pia mapu ka faali milang unga faasoa kufoni mga Kinekeni mua mua uke moli mawaita watula umbaan Aoe saa mai malo tinoy vava I find my lo fat Wala lele yo ilevan Pasaloa iyo falling o selangona watu Kumai tutonu ya ita Find my lo fat Ba I just maya Olo oseina osea lofa wa ato Na o au mai ai le tuana lolima if I'm osei I Samoa te lulu ina malo uanganga mautinoa Na ole lange fatu umasila Lo fatu wale ato wale Words couldn't explain way that I felt it inside That was really meantime When you kissed me, I felt so in love Beautiful, you're all together Place me like a seal over your heart Your beauty's insane, so I say it again Lo fatu e fino pe ai ande e a If I'm say you in my life, there's no word of being Olo oseina osea lofa wa ato Na o au mai ai le tuana lolima If I'm osei I Samoa Te lulu ina malo uanganga mautinoa Na ole langi e fatu umasila fia Lo fatu wale ato wale Just wanna have feel, chill, feel love inside No matter what, no matter how hard it's a journey of sacrifice clear In the arithmetic of love, 1 + 1 = enough And the definition above is you and I But when it touches my heart, it brings tears In different situations, difficult bonds In my timeline, never mind Baby, please promise me one more time You will never forget me If I live my life osea lofa wa ato Na o au mai ai le tuana lolima If I'm osei I Samoa Te lulu ina malo uanganga mautinoa Na ole langi e fatu umasila fia Lo fatu wale ato Lo oseina osea lofa wa ato Na o au mai ai le tuana lolima If I'm osei I Samoa Te lulu ina malo uanganga mautinoa Na ole langi e fatu umasila fia Lo fatu wale ato wale Ayo Mo nga sa ilo uroko wo kam fayak por fa leo nga yelo Epe upo fa pele yale mo por pa wo ilo re ma fuanga Kemi mo ba ya we Pe yo se la sulu pe ama vai ki mo Fa pe fo io se fuwa rosa e ma kala pe ama vai fa Vai Pe mai sa up Por yalo ro Lea fo isa o kari e kusai ma so ufau Vai alu aso, isau aso E fai aso fo ileari A kongo e se kai
E o ngā kasi ai ko ki ama o nere. Ai wha alongo mai ere pisi. Le vali le da o me vali le ta se fe. So
Soiana foi le wosi se lava ua e o ti te le mana o le sa pasui le au mai le na sala Soiana foi le wosi se lava ua e o ti te le mana o le sa pasui le au mai le na sala So say tafa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio Samoa o moni o si va le malama so oi nu ui tua ma la fanga I want my way to a safe face so fa me talanga pea wai fia si fo i lava o le cha Se lava ua e o ti Se le mna o le sa pasui le au mai le na sala So e am foi le o si Se lava ua e o ti Se le mna o le sa pasui le au mai le na sala Na 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 Say tafa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio Samoa e ua moni o si va le malama o solo inu ui tua malala fanga I want my lo tua say fai so fa me talanga pea wai fia si va foi lava o le cha Si se lava ua e o ti se le mna o le sa pasui le au mai le na sala so e am foi le o si se lava ua e o ti se le mna o le sa pasui le au mai le na sala Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa. Tasili mai batolu, amo. Samla wan sila radio Samoa le Aoauli o le tofi o le wan tasi le minute o te anile a fola se fulma le lua e fifila nganga e wha talo wha tuai i lau mai mo malau wha funga anga i le wha ta fiti ngā luenga tute wa whaiva lo filima o le mano le turu ui tono ni sila e wha pefo i isi e turu o le au a aso tutusa e ma taimi tutusa foi mai tanto i nei sila malo le soi fu manuia ma le langi e mamai lo tau pa ia malau tau malua fio mea ma tala mai au polgalami o le Aoauli ma Fofogamua i le nei foi vaenga o le Aoauli o lo solo mai le la e pi tau wha malu manu mai foi lele winga o le tau le nei vaenga o le Aoauli ia o whenga i le turu ma vai ainga ia ua foi se wha silinga malo si wha ua wina o tiutia ma whaiva lo filima e pe o le tofi e lo taupa ia ia malo o toma malu o le wantatu iei la solona se fulu ma le tasi o le nei masina ia ma le nei foi tausanga o a mai o he o a mai o lua o a mai o tau talo si olo manuia me umai le lofa malanga le o le tua mo mo na fa talo fai o no pa ia le tua tau suina le puvai o le ola so se fa ta fai tolo ngalava tono ni sila ma tolo e mama lo le talo ma lo foi ia le on sai le na fo wa tapen pena ia wala na fola se fe au tau mo le moli mo lo na nu ele fai un le ni fo i viaso lona lua o le masina o se tema ia talo sia o lo mo wala malo si o le tino sili si ai le nganga male ma fau
Ya pa anga masani ala tātu wala leo tamama tina mātua o mai o lua o mai o mai o tau. Ya lele wainua whala au le nei au. Ya. Whila i ana po manisio tama stasio wha mai moina o awai atu yai. Wha mai tole. Kelo. Wa laki alo wha manga ko mai au mako whala au le Fofogamua. Wau mai se o le hai kau wha ngalo kua. Pauia o le mea ngā lea lenga o pesia. Ia wai, o le tau sina mai ukere o ingua es whala. Ia, o le kusavari valia uia, ka moe moe, chok chok. Whai o naua whai atu ia le mole meo le fōma. Matu lau, matu au whala au. Ia, eri se meo ki Jesus. Ia, o le... Alu whala au so soani e wha umi ele tātou mawhtanga le rei o langa le tū mau. Ia ma le nei fo i o langa i tūmu so e ngā tau mawha ma so se i tū a i ngā mea ai. Au se o ngā ponga lau tau mawha i e tātou le rei tau. Ia ua wha o ngā i nai ma waila au fo i e wha la popo ai mea i o moa. E tape ai mo meo inset. Ia e wha le ngaina me i o ko ngā kāpisi. Ia ma mei o letas, ia o ka mako. Whanga i mo, e mangkua le waila, au le sa whanga i lau suru i o ka koko ngā wha i samu. Ia ta ilo i, ma la e manga ia le, mo le meo le pea i fo le lo le manga. Ia e ke rei rope o le hanko i ngā wha, i ngā wha, i ngā ilo so i fumalo loi. I le waila, au le hanwa toi ton. Ia le lei. Ai wha malo antu le rei vahengo le Aoauli le malo sio le dup, talo sia. O le nei lava lo malo se tanga i tuai. Ya wa fo inga wenga pe o le tofi ye lo topa ia malo to malo le ngata i tonu rusila. Ai fa pe fo i tu no e mamau. Io ia. Fa pe ngal fo ngolo langa ni. Awa e le ngal. He amu ia stanga tana le malei fu mai lava le tai au. Ona matamata le ola TV. Ia ona toi moela ia toi le mai lunga toi matamata le TV. On toi moi fo ila ia le. Se nga ponga fo nga pia e mo le ro maga e le nga tele alwa i luma le mena ta o le anga ta so tu le yemel tenti tio pai e ma ele ko fia no lo i se me ai fa pe fo le tala mai lunga le tai au fa ila lo tu wala ona e sa uni le tala tu sa vali e kai vol sfurma le lua ma kwa e fita o nga vali leo na pasi e ki a ko le pasi tanto ye le mo le mo o le vor ka ko card foi le cold card nga tu ke fai e kula uka anga ye sa card fa penga e so o mangi usila o fer wa ye me ye fe wa fu wa tanga e mai maurunga ka do nga ke ko ngora ko e le fa nga e o so do ngor train o so do ngor pasi o so do ngor va ana le lu wai heke ale le lorga ka kongo ngiusila e ke le yo o kongo ngiusila e fa pena la vole ni yo lang o le aso e fia tu ilunga o le aso e le fia awai la fa fia langa fa e silsila tu foi lele e matal fa na pa tu familia onga fa ye le isa ku kana fa ye o le la fa so le visi o le ale me ngala fa o le aka ko alwa ya fa penga mole mo le fia masina le to le dito sanga e pe o le tu ilunga tu ya tu le si fai to tan tu le longo e fa pe ngar fingo le be e de fa pe wa kwa nga ka pungi me fe ko ekas ya nga ngo fo ele nga e pol le kong e fo e kala fu ngi usila e sola e valo mai euskalia pe la nga is ka male o to sanga fanga io e le sola ngi usila la sola euskali ja, fa ve kai ya euskadi. E se vor ko nga ko mai re ya ka usanga so le ke le fan mo me finance o le ya nga uma le finance ya oso le finance io decline mai nga oso le si finance usanga nga sa wa le pidi foi le lu sfurwafi ko kongi mare one way ya way euskadi ya la ngo foi euskadi Aro me ko ve ko wai an ko fo i mai ngi usila se i sa ai pe rima fo le sionga pa ku yo ala ngo wa yero nga kana pe de mara vale
le ia me le konfiki e le fa pese me kuma io e le se senga mo par pipa io nga la kunola ia le vi fon mo fa nga au foi le pa ka le ngai ia sola sai ma le tu ala e ia ki me malo si mai le sa wo ia nga ki ia le ko ma mulu ra me nga sai io e va tan van toi so ya tu sanga fonga io ma le nga le ma futu mai dai Australia te loa o e lango maua ia i Australia le toi fo i me New Zealand pasa jalo vantu le riva ngo le awuti fa malo atu ia testiva ma le ainga i dai le laumua Australia i fe Canberra le Raiders le usauni mai ia e fai e kole ninga al mako Broncos fai ungo le riva yaso ia manuia le tapu inga Junior mo limo le lanto au whainga wenga na le Rubber Field Limited i nai Mahanga Drive ma loa le soi fuma le langi ma le lua ave santu puola before ye Christina tanu wasa ma le ainga le mautumi nai me le pone i au se ta lia whai ungo le veis le usauni e tuele ta sanga o le lakapiliki sa ilinga le o le top 8 ia po i au ia la toi sa wa tui lisi vai o le ta sanga le dava yes fo ia ban tantu o le lo famlanga le o le tua le so antai au o le tau ia le Storm le Bulldogs le se ta longa faingo fie ia langa le uta aloia tam o le top 8 o tai au la il po ia ta alo le Storm le Bulldogs Warriors mo le Panthers soli le faile la ta longa le malai le o le Go Media Stadium o le malai tu aile le sa faingo ina fo le Mount Smart Stadium ia sola lima minuti te ailono le fifio la story nei la faile ta longa le da Sharks mo le Roosters e vi tau i le pola stona i le toi se fulu minuti i le tu la e se fulu ma le talongo le muli le fai ngol le so le sauni be le Raiders o le tau ye ma le Brisbane Broncos i le lima minuti te ailono i le fiafi o le aso sa nei o le tulanga na pio ni ia tatu ta alonga na i le fai ngol le ve so i le tam sanga o le lakapiliki pa jalavantu i Queensland o le mafuto mai ai le tlenga ia wa pa au fa fiaula a loi ma non so ifua ya me le langi ma o mai ia le ai Brisbane ya va jalavantu fo ele fianga ia fa muy te o Paulo Falerico ya va tuana ia akinis ya na mafuto mai na ma no le fai ma lo fo le tangwa ta si na me me o le lo fo le tua e le feeling ma to tia le wote te le to tele ina ua fa se tuanga ia nisi fo e longa le ta ano i le la kapia ni sila ale mele le ia le fia onga e anu lua sang man feeling e makwa makakia le li fia onga ia Scott Robertson le li fia onga lo peleki o lewa fa ilo mai le so o le anta ano le wing ia le Chiefs stasi fo i suyo le tento fito ni sila i tau sanga ua mawai le li o Leroy Carter o le anta alo mo le taimi mua e le tulanga o le wingi mo le o le pereki ni sila mai o ia o le wasuia le alo sa mo le sunga ia Rico Ioane e pe ona fa ai lo mai lea i le tato wa telefon i le tai awana li la ma o le lisila le ia le o le pereki o le wova ia tu le usau ia tu mo talonga i le fai ngole di vea so talonga lo na lua ma la champagne la langi le au Afrika sote Taliban lo i le la mua i Wellington o le numero tasi le Ethan de Groot suia ia le huka le o le breki a Samisoni tauki aho o le numero tono le li o Tyrone Lomax fa le li captaini a Scott Robertson lima tupova ai ono le li o Simon Parker ta longa lona lua fo ilea o lesi lea sui fo le o peleki numero fitu le li o Adi Severa vea sonte nei le na atoa yele se lauta longa lea lo le tatu tro o le numero valu le alo Samoa le li o Wallace Titi se fulu lua ta longa mo le o peleki Noah Hottem i le numero iva e toi fo i mai ai le li o Bonan Barrett i tulanga o le first 5-8 se fulu malatasi le li o Leroy Carter sui fo o peleki se fulu lua le li o Jody Barrett se fulu tolu Billy Proctor Will Jordan le wingi numeros fulu malafa fulu peki o le li o Damien McKenzie o le aulana o peleki o le usau ni atu mole ta longa i le fai ungole veaso
a saune ya le te tau te tātou misia ta longa foi pe ona sauni tia i le whaiunga o le nei foi vaiaso i le tulanga e pe ona i le tātou au le manu Samoa i le awe antu lea i o i Amerika i nai Denver i Colorado ya o le sauni atu mo isi ana ta longa pe ona iai ia le whaiunga o le vaiaso ia le tālo i tātou mo le awa Amerika tauna manu malo le manu Samoa i lana ta longa lea ma Amerika ona mautineo leo lona avanoa i le ipo lalangi le whai Australia le tausanga e lua whilo fitu a le iai ona toi tasi ei leo le tātou avanoa i le isi tamlasanga e au fiai ma au lakapi ia mai le tu i saute o le hatu Amerika o longawi ia maruia le tāpua inga le tātou toro e le ngantai nei New Zealand ia lalangi hatu e misi tātou o le indai Amerika Aoai fo I o le mua nei E le tau mate peni pese mai fea A ia malama O le I ano foi le moana O le I a fai Anga tau a sai le tai papa o le tua masanga E o le I O le I a lava o le ngatai fale Etaele la vai le taifana tautai ai lava sauma afe olei a lava ole ngatai fale etaele la vai le taifana tautai ai lava sauma afe
O te mana o ia whaafaingo whiewe malanga inga, o le ala lea o lo pahalota. O te mana o saunga le mūla ua inga I lo mātou pitunu, o le ala lea o lo pahalota. O te mana o I se si o manga lei, o le ala lea o lo pahalota. Mātou te mana nao ia iaise leo o le mātou pitunu, o le ala lea o le mātou pahalota. O te mana o whaonga te taua o reads I mea talawhiangai, o le ala leo o lo pahalota. E te mana o I mea sini ona lelei mō Aukilani. Ia mautino e te palota le palota mō pitonu o Aukilani. Mō nisi whamtalanga tanga iane I le voteauckland.co.nz. E fia le moana rentals e whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulupa o le apa uma walano ele tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foile umi e te whaonga I nai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele I whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foile whalitali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalavelave. Ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account I Lucila, be la fo sao fo ile moana rentals, e whaonga ile Pacific Easy, be whaonga fo ile credit card, e whaatino ile tongi ino lusa. Morisi whaamtalanga wala ile Pacific Easy ile ovalu se lau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e ile moana, be asisi ane ile Facebook ale moana rentals, po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o Laupaanga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. Talofa Samoa o Ateshna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Tau mō le aso. Te pora le whaamasino. Debra the Judge. Whaamasino ma tā upu e whā, a olona fuai upu e whā. O ona pō ia na whaamasino ai isa rā elu e te pora. O le perofeta whawhine. O le a vā lea a lapitota. Te pora le whaamasino, Debra the Judge. E tā ua tele I le atua. Le whaao ngā ina o tina matamaitai. I to tonu o lana ngā luenga whaola, mō le lalolangi. O le whaitaimi a o taita ia e whaamasino le tala whaasolo pito o Israelu. Na wala awina ai e le atua. Le whaamasino tina mua na te taita ia le nuu o Israelu. O le winga o le upu whaamasino I le vai taimi lea, o se whaaola po o se taitai whaale malo. O se tina mua le nei le tala whaasolo pito o Israelu. Ua filifilia e le atua na te taita ia Israelu. Ma ua manuia Israelu. I le taua na tauina e te pora maona tangata. Ma le nuu o sākana nā. Ma usu ai e Israelu le pese. O le vii.
e ta'u ai le tāua o le sao, o le tina tamaitai o te pora. Samoa na whaao ngā ina e le atua le tina o te pora, e whai mataitai o le nuu o Israelu, i le vai taimi o au ngā whaamasino. Tō tele tina matamaitai Samoa, e iai anga waa, e iai tā leni, e iai tō mai whaataitai. Samoa aua tātou te wa ai māua lalo i nai tina. Ia whaata ua ina tina, ilo lātou wata mai, ilo lātou wanga waa, mala lātou tā leni whaataitai. Ia whaao ngā ina tina, ilo lātou to mai rea, i to tonu o whai ngā mālo, i to tonu o e kālesia, i to tonu o nuu māwhio anga, to tonu o tātou āinga. Sa whaao ngā ina e lea tua, le ulua i tina, e whai mataitai, e whai ma whaamasino, e whai ma whaaola o Israelu. Aia, pe a whaao ngā tina, i to tonu o tūlanga whaataitai, i lo tātou atunu, tātou te talo. Lea tua mamānai, aoa o maia Samoa, ia whaao ngā ina to mai whaataitai o naitina, i to tonu o le mālo, i to tonu o e kālesia, i to tonu o mātou āinga. Tātou malau fio i le nei yaso, e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu, ua mātou te tālo tua i nei. Āmene. Me
Tato poto poto mai, se io si letto mai. Tato poto poto mai, se io si letto mai. In this update, a manhunt's back underway in Utah after the killing of conservative activist Charlie Kirk. The FBI says a person of interest detained after the shooting at Utah Valley University has been released after interrogation. Donald Trump, who's credited Kirk with galvanizing young Republican support, is ordering US flags to half-mast. Utah Governor Spencer Cox says the American nation is broken. Nothing I say can unite us as a country. Nothing I can say right now can fix what is broken. Nothing I can say can bring back Charlie Kirk. The mother of double murder accused Ha-Gung Lee has recalled concerning comments made by her daughter. The 45-year-old's on trial in the High Court at Auckland, accused of murdering her two young children in 2018 and hiding their bodies in suitcases. Lee's raised an insanity defence brought on by her husband's 2017 death. Her mother, Chun Ja Lee, says her daughter shared she couldn't live without her husband. A dolphin has been decapitated on a beach north of Kaikoura. The Department of Conservation is calling for more information after a dusky dolphin was found by a member of the public without its head. Kaikoura Marine Reserves Ranger Zach Penman says it's thought to have washed up naturally before someone took its head. He says it's illegal to injure, kill or take parts of a marine mammal, and this horrific act is unacceptable. Young people are more worried about money despite being some of the best savers. Research by the Financial Services Council has found 96% of 18 to 25-year-olds are enrolled in KiwiSaver and 62% would save money if they had extra, but 93% are worried about the cost of living. Financial Services Council Chief Executive Kirk Hope says Gen Z have time on their side to make use of the opportunity. This is a cohort of people who primarily have grown up with KiwiSaver, whereas previous generations didn't. So it's a lot higher, 80% checking their KiwiSaver balances. So they're interested, they're looking at it. That's news. In sport, a fleet-footed winger will make his All Blacks debut in the starting side for Saturday's Rugby Championship rematch against the Springboks in the capital. Elliot Smith reports. Leroy Carter, dubbed the fastest man in New Zealand rugby previously by head coach Scott Robertson, will become All Black number 1,232 when he starts on the left wing in place of Rico Ioane. Will Jordan's back on the right wing for Emoni Narawa, while Damien McKenzie's at fullback, his first test start at 15 since the 2023 Rugby World Cup. Noah Hotham also makes his first test start after recovery from an ankle sprain, while up front, Samisoni Takiaho and Terrell Lomax bolster the front row. In Wellington, with the All Blacks, Elliot Smith. Netball New Zealand's call to stand down Silver Ferns coach Dame Nolene Taurua has former players and coaches bristling, with former New Zealand reps Margie Foster and Yvonne Willering outraged Taurua won't be guiding the Ferns in the upcoming tests against South Africa. That's sport. I'm Jodie Gill. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ole angat sa talo, o e dia, ile
Omi te tonu lau olu au Baile pepe se ne ima imau Afifi malu ole tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fai fa pito i te tonu Vai ima sai pape o se pomu Le la mai loa ole tama Se fa ala i titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Ese papasa ole masang yai usio kwale masang mi se kila vale no lola cho ole na ona cho fo ya le na so di fa fe aku ile mek Lua ulo pelu au pipi e pule lama o ina skyli Lua uma mo e file mu ko sel si usi unge ike I wa feu ele ayo se masa lo salo le palo se mi lava inga ile kalo o se ki ole mea ato wa ka angulu fo I male Samoa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami what a feel if I tali se palu sami
say pa mai le langi. Fai ka koloko auto e ole atu ilo utama. Sio watu luku bele o Samoa. Wala ko mo mama ma i utanga. Kaila au ale au sai. Koe fa sa no bai ole me amor. Ka me ai fa Samoa. Se mo atu lupa umiki na se sumo fa. Ko mo se talo tao ma se pa Tafia ai ise palo sami te tafia ai ise palo sami talela va ai me ai papalangi na ole mawai I latino mai hey tafia ai ise palo sami te tafia ai ise palo sami what a feel if I tally se palo sami sei pa mai le langi la fai le ka be ai. Se calo cao se kile le le. Sapa mai ni pe o se me. Ole ko i se. O ese ma se vai sa. Ya ma fa ma to ma ma sa lo sa. Le pa sa mi le ngai ni wa o sa. Lo ai so le lo ma fa. O o sa ngai ma le me. Si ai ka ko sa. Tafia ai ise palo sami te tafia ai ise palo sami talela va ai me ai papalangi na ole mawai I latino mai hey tafia ai ise palo sami te tafia ai ise palo sami what a feel if I tally se palo sami sei pa mai le langi. Io ia se me pa umai le langi o le timu. Io. O ma sola le na mai ele ma nai mai le langi. Lo vai timu le nei. Io. Ia na pa wana me ia tō lu mai le langi. Ia o wanga ia ma timu nga fo I le aso ma le aso. Fa bele ona mawe tātou le sua vai timu. Ia ma le sua vai tau mafa. O le mo se antius for my family to te nele to lai tasio le dasa e fa fonga I se fa poponga o tātou tala I vai whanua ma tala I tālonga le ngana Peritania le rifo I vaenga o le Aoauli I se matau butawa matau tia o le sa fa pele ona tula I mai Amerika o se li I na te ia se fa la potonga mo tu pulanga talavau te tonu Amerika ma o ia fo stanga te lango ma losi leli presidente ya Donald Trump. O leli e soafa ya Charlie Kirk, tolu sulmal tasi tau sanga le matua. Na va pele ona whanaina se tangata. Mamali wai lava. I le no fuanga sa whaiai ia se tasi o ana whaata singa. Ia matangata e lango ya te ia ma ona fo I langona ma ona manatu. Wha polo kiki te tonu Amerika. Ia. Ole no fuanga le pe ona tula I mai ele fa la vele ole Utah College e pe ona nga ia tu ia I la to ya e fa longo ma se I mai mo fo I langona ma mana tole nei li e pe tai ole tangata le na ia fa naina le li o Charlie e o mai le temi nei ole fa mai le FBI e le mau e o ia le tangata le sa pu e nei le ma le FBI ma fa ia ini fasili pe tai o le wa mai an join to tala I tuala da tangata lo tau sa I li pia po ai le tangata na ia tangata vale na ia le fo ia li fa mai e tau wa tele I ona la ngona I to tonu ole mano Amerika ia e pila ona fa I lo mai le so ia le ngona fa no o le li presidente ia Donald Trump I le maliwai o se tasi ia o lo va la lancha le la maftanga I tulanga tau polokiki ia mai famila e saunga foi le li president e le sei se va la lata maloto manganga o tupulanga talavou tonu Amerika dai lo le li o Charlie Kirk ia mai sa alofangia o ia le to te le o tangata ia mi sei foi le li president ia mai wa misia le maftanga ia ona le malanga ni mo le oti ona moli me ile ona fa mai singa ia mai ia ila ua malona faletua le li president I le to lua ia e Michelle ainga o le li o Charlie Kirk e pe ona tangata vlei nai o ia
ia o whaatino ia lana ngā ruenga pei o da fia iai o hia ia ona o whaapele a whaameisilanga ngole tua ia inga wome masani ia ale nei fo iali e moni e le tutusa o tātou langona e le tutusa o tātou manatu i le tele o ni mea le nei o langa ia ai e leo le awala lea e whaalia i lau te e se whingalo se tangata o loo whaalia. E ona ia fo i manatu, mani ona langona i le tūlanga lava tau polo kiki. Ia mai e muli e fwele whautai. I mata upolo tula i mai tono le tātou tono i Samoa i le tūlanga tau polo kiki. Lunga, la lo, sisi fo, sasa e, tonga mamatu. Ai lea i lava se mea o ngā se, ia e leise mea o pa o. Ia tātou tau whai te talo. Ina ia whapele o na tūma wai pēr. I le whinaunga. Ia o le whinaunga ia o whinaunga o mawhauwhaunga. Ia aua wana i tupu se me whapea. I to tonu o le tātou o tono o Samoa. E pei o na alo antuai i le whaatau toina. O na whaipule limas fuluma le tasi. A wale paia i ngā lon se fuluma le valu. I le vaias fau lona solua, pe a tātou au lia i lona lofa malona malosi. Ia, e hi wha marisi whalawe lea ua makua pisi ilu ngore social media i le rivaita. O loo whapea mai le lipoti. O se tama i ta i Ukraine. Ia, o loo whapea lea o na umawai tono o Amerika i le rivaita. Ia, o la sa te lunga o se tasi o train. Ai pe tasi luna fua la te vai ma se tasi o li i Aoauli. E leo yeise ma solonga o se yeise so tanga po se pitanga o ila ua ia to lua. Ia mai, o lo fa yepe yeise su enga ma ua loka ina fui le li Aoauli le. E leo. E fa tali hele taimi o lona fa sidonga. Ai o le bena tupu. Na o le tupu mai level tanganta le ilunga. Le ima se tana. O na ilunga o penga tawhai la ngianta o mei au te whai atuai. O te isi teine o la lawe nofo na ia ilona na fo ilunga nofo afi. E na o tupu mai o le tanganta le ilunga tawa tui lo le nei. Sei tu lau le whaafunga. Ia na o uma o na whaatino o lana solinga tu la fono. Manu atu i level whai toa, manu atu i whafo mal nofo afi. Ioi. E si tātou wha autalai. Wa isele nei vaita. Wa makua sawa. Ia ngona o tangata. Ma ua ise fui mea wala tau whaia. Ia tālo si ele o a fia fui lele whala au whasaina. Ai, ui tu ai ngā tangatai. E matua mo o mia tātou tālo sang. Ia mai mo o mia lewe soson. Ia mai mo o mia fo. Ia le ave ise malunga o le awala. Ave ise manofanga whitele. Ai ave ise i whai ise soson. Ngā ruenga soson. Ia inisi o no fuanga ia mawai lea i tu ai ngā soson. Ia o nei vahenga mo ele ni ia teimi le Aoauli na ua lose fulu minute. Ia ua te ai nei le tu la e tasi. Ia ngā ila turu mga ruenga tute ma whaiva lo filima. Ia ngā tātou ia tātou tustu singa ma wha mtalanga. E waka ko kio fo ingisi mea. Ia wala ka kio loia. Ia on koe fo i le tu al tātou Samoa. Ia so lai le yo tu le mana ma. Out
Britania. Si auto e upuna e fai mai ai Samoa e iato alle tai tali ilangi so tato ai fai Italia per Britania.
le malosi o le alofa ai sawia oe le pele talosia ia umi le ola honey say tali mai what's It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. O le whātoa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se awala I tau sia lele I ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma I awala ese ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui pui la tamai o COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasota I lau fo mai po le whale talawai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa al tātou tunu Samoa I le nei aso o te whiawhia lava I whawhiloa I fo ia te oe mawhai ona ma futa mai tātou polkalame o le a reto le ola. O le iona lo na mta upu mua al whai upu le tolu I whapea a ua tūlai iona e sola I tā sesa ua ia maua le vaa e alu I tā sesa
ua ia watu le tutongi malu wifo ai o ia. A leo pula mo le aso le nei, o le anga sala e mase se, sa ia fo tatu mta uputalu e nei, sa whaia i le mele o le anga sala. Ina ua fili ia iona e sola ese mai le atua, o le whaia lava leo le anga sala, wa e whaia le anga sala ua e alu ese mai le atua. E leo ese mea whaingata ia te ianga whaatino le alu ese ma le whaia o le anga sala. Ua alu a whemaikara kuspaia, ua alu o ia i opa, ua ia maua i le vaa. Ua ngalu i opa su ese vaa e laku. Ua maua le vaa e alu i ta sesa. Ele i laku i onga tau su ese vaa. Nganga laku a maua le vaa. Ia koe whai mai, ua totongi longa pasese. Kangwa ku fo ilan tanga. O lai whai ia ile tupe. E totongi ia longa pasese. E alu i ta sesa. Ua ila ele, mele amakangwa le anga sala. Ele se mea whai ngatanga e pa uu le anga sala. Me ngaro punga kua e mase se. E ke punga kulo ia ke mga e alu le anga sala. E ke se e kua se e maali e kua. Ia le la whai mai. Ina ua maua le vaa e alu i Nineva. O na alu ai le o ia. Ua a ngai aku i le nuu le o ta sesa. Ia whai mai ua alu le malanga. Ia ua moe iona i le ana o le vaa. Whapea ia. Ma ngaia le whaalue, ma ngaia le relax, ma ngaia le mele uanga whaia. Ai te lava, ua a mata o ngā sou le sami. Sou le sami se ia o a ngā sau le matangi malosi, ua whaatia i le vaa, o le unga whai mai, o na lafo lea o iona i le sami. O le sona la tā ua mo o le aso ngai mai le mata upu lea. A tonu o e a ngai atu i le ala o le angasala. Pe whakua a maka nga ise mea o e whaia ke iloa lava o le angasala. E le mea kaunga iloa, o le angasala, e mase se, e sua malie lona amatanga, e ke kaunga kua whai e maangaia. Ia whaia ia maangaia. Pate e te iloa, e le maangaia i pe whapena, ia langona o le mea lea o le angasala. O ngai ke whaasolo atu, ina sou le ala ngai ke aluai. Vai whaila ia ionga. Inga ualu ese mai le atua, wanga sala ke le atua, alu pu ele va maua, kokongi le va alu ke e manga ile flow le va ai ke ilava wa mata o ngasou le tai. So fa pe na foi la oi ngi fa se inga o le anga sala pe o yo le manga ia le awa makangu fa ye mese ai le se me okupu ya kia o le inga fa fika o mai vai o le lu imo o le asole nei. A fai ua tau a mata oe i le ala o le angasala. O le upu mo o le asole ngei. E le se mea whai ngata o nga e alu le ala nga, ma e se e aku i le ala nga. E whai ngō fie mea umanga e ke aluai. Ai e loa, le upu mo o le asole nei. O le angasala e mase se e smooth lo na amatanga. Ai ke lakalaka lo i le unga kongu ma le unga, o le sou a whaakia lo wolanga, o le unga la vo le angasala. O le oki, vai foi la, fe mai kala foi tu spa ia o le unga o le angasala, o le oki. E a maka le tuina nau, e a tō le tuina nau, e a whangau mai le angasala, a matua le angasala, o le mea o iai, o le oki. So a whaila e se teimi o ngā eke i loa ua e a ngā i akua maka o ngā elu ese ma le atua, a maka sua malia mea le anga mea se ngā eke whaia, o le lui ngai mo oe, e le tu maua i pea, le sua malia o langona, sua malia o le alanga e te aluai, o le unga, o le OTE, o le oti. E le oki le unga ke anga i ai. Le tua, ia wa o mai lau fio, wha manatu ia te imatou, o le unga o le angasala, o le oti. Pe sua malia luna amatanga, e le lava. Wha fitai Yesu. Amen.
Leni e wau whanonga le pese ona sfulma le lima tusi pese le kalesi me tu tisi pe yona langi na tulea e lau fe pese le kalesi me tisi papaloa I si le monga I Samoa e le neifo I vaengo la woli tolunga tuai le polkana mina le arito le ola pe ona Saudi ima tap deina le sunga le feife au ya pasta la faile kopa le Assembly of God I lano I savai o la te mose wha mo ponga Timi masani la so anta haupa anta tu woli lea Ilona lofa ma lona ngalelei. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua tātou wali me fo le teimia wina tuaini si o tātou whaalinga ma whaasetilanga leo tonu mai leo fisa. O le tātou wala leo le Radio Samoa tasi lima I tolu a mo. Wala walelongo puyeli o lau tōpa ia ma lau tō malu nisi o whaamu moi. Fa tonu wina le fai ngole riva yaso leo lea o le nei fo I masina. Pena mo basi ia I tumu antu an tātou whaasilanga I le whaalinga. Pe ona ia le tusi na o le whawhilifili ma le tusi o le songa na o le ofisa le Radio Samoa I le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Manukau e mawai sa o Lominga. A wuri ngalo sa o Lominga o le tusi o le songa whaatasi ma se Lominga o le whawhilifili e mawai whaalupenga o Samoa I sifo tutuila mamadua. O nisi o tala tu o Samoa o la ngā upu o la matafa I o la matai I le whainga o whaalawe pe o whai puiponga ma liu leo si o singa o ainga vesila whainga o Paulo o si I whaaloalo whaalangingo e kalesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga. E na o le fitu se fulu tala le tau na o le ofisa o le Radio Samoa I le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Markau e maua tuai saulo minga. Morisi whaatalanga walang mai le tātou ofisa I le lua o na lua Tasi lima I watolu, lua o na lua, tasi lima I watolu pe tanga iane I le shopradiossamoa.co.nz shopradiossamoa.co.nz e whai mai iso o kai so se enturu o le lano langi on te pena atu leo le tātou wala tātou o whainga aluenga e lafo sa o tu lava lau tusi ia I lau tu an tusi I le neo whanga e po le turu o e nopia iai. O leisia tātou whaalinga leo taunu mai mo le ainga sa ta whatoa I iwai sa vai. I lewa ma le whaalolo tau ei mātou te whaasilsila antua I whapea. O iei le whirangalo ta māpo suafa o le tātou ainga sa ta whatoa I iwa. O le awhia le whilo inga ma le talanoanga sulima wheo I uma o ta whatoa muangu tia leulua iali o iwa. E whia le aso sfulma le tasi o se te malua whilo lima I le lawa o ta whatoa I iwa. I whaasale le anga I savai I Samoa. Whia le tulai iwa I le tai awa tai au. Ma tau te talawa tuai mawala ulia lo tau pa ia malau tau malu. E su mai matala au mai tātou awai I lea so tu poina. A wala wha mo su tātou ainga. Ia tau ma wha le lea lo tātou lo tui whale. Ma soala upule ai nofo po matai si tātou ainga sa fua fuaina. Ma ole a le tau fia lava se whai unga. O le antasi ei lo tātou ainga I lea aso I lau le awai mai. Ma le whaano lava se nia le rei whaasalonga e swafa o le ainga sa ta whatoa. E au fia ai ta whatoa waita lima, ta whatoa anga sa ta whaleti, ta whatoa Iosefa tafa Kesio, ta whatoa Leifa lima, ta whatoa fua mai tafa muawaa, mai si suli o le ainga sa ta whatoa, o lo nofo I le ainga. Mori si whaamtalanga I fia mana malamai, mole whaamsutai, ta whatoa fua mai tafa muawaa, po esta to filau. Rumera I mwheona e warau yeile o lua tasi o valu lima o iwa lima. O lua tasi o valu lima o iwa lima. Pole o lua tasi o lua iwa lua. Ono fitu o. O lua tasi o lua iwa lua. Ono fitu o whawhetai. O leisi tātou whaalinga le nei mō le fio anga o vai e sa whata. E whaasilsila antu I le awa ma le whaaloalo I tauai. I le maafutanga alo mo tama whanau o le nei nu o vai e sa whata e whapea. O le awhia le tātou maafutanga masani I le soda I nei aso sfulma le tono o se tema lua awhelo lima whaia le tu la e tasi le Aoauli I le lawa o lutu I manga mau I le foa li neri place I mangele. E wala awa tuai le pia ma le malo le tātou maafutanga e meise o alo ma tama whanau
Asiu tātou nuu I au kilani nei. E awhia mai tātou whilo ai mafuta I le tātou mafutanga. Morisi whamtalanga whauso tai. E le numera leo le olua tasi o I valima lua valu. Olua tasi o I valima la lua valu. Whamtaiolo sainia e le tātou wha linga tāua le da. E le launanga whono le mafutanga. Le whianga vai I au kilani nei. Wale tātou wha silisilanga muli leo tanu mai le nei Aoauli mafutanga. Ale ainga I whale toi sa tupai tea. I le awamana wha alo wha silisila antua I le mafutanga alo matama whanau le tātou ainga I whale toi sa tupai tea. O loa lana papapa au I so se tua au kilani nei e wha pēr. E toi fia maus tātou whilo inga I le stona I nei a sa sfuma tolo se tema I le awha le tasi I le Aoauli. Awani si o tātou fuafuanga sa fuafuina. E fia whaatau ina I la stona I nei I le no whanga masani o le Valu Lane Road I Weymouth I Manurewa. Monisi whaaptalanga whaapsota iane le olua tasi o Valu wha o Iwa fitu valu. Olua tasi o Valu wha o Iwa fitu valu. Pole olua tasi lua ona lua Iwa fitu o tolu. Olua tasi lua ona lua Iwa fitu o tolu. Whaaptaiolo seinia e asianta nu o sala malau tafi sinapati. Le tete fono na le mafutanga le ainga I whale toi I santu poi tea. E ali sirau tātou whaalinga ma whaasilsilanga lau tonu mai lau fisa o le Radio Samoa le rivaenga o le Aoauli. Te au whenga I lau tonu magalo wenga tute ma whaiva lo filima ma lo lau silsila ma lo le whaatotoa. Tālo si o le naimanuia ia la sanga uma o lo whenga I mo le tātou tonu o le rivaenga o le Aoauli.
lalo te work nga kama ekilunga elalo te work nga kama ekilunga elalo te work nga kama sole resiko siaki oka ile maumanga aluka amua mumai madepua salua ole umufa akali le malanga alaba makuweka maisi au paka wa uli palu sami headshot ile tua belangi aingi popaka malupa lolo wangu moe vai vai ai kamaka ngungu ile sami sole mala para oka maiki Samoa mangui ale malanga kilunga elalo te work nga kama ekilunga elalo te work nga kama ekilunga elalo te work nga kama sole resiko siaki oka ile maumanga alo unga idefa arianga na ufikara esea ule maumanga eva maila ikama ule ngei au manga sole eva mailo ile uima yama
Fofogamua le na o le sa lio tuana i le rivaenga le Aoauli. Fa moe o oe. Le mora o kuso fa talavantu nai sini ma futo me o lepa Malaysia. O seta da Samoa ma le ainga. O taile ma futo me le rivaenga le Aoauli le tautua le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo wata. Ea le Julai lua usi mai le whaafonga i le o totonga o tātou tala i wei whanua. Maria talani me atironi sila mole so o le poeta sa mo muli le ilingo le ta maza so sorta i malan fana tunga vau le sili mal tusanga wa ave ye de fatana nga to e safia isu enga le leo o le aingo Tom Phillips a faali ne o la tu manatu mostei mo telu mai no fana lo no ai no fana le leo i le falia o le ofia le porkalame o le atu fam tele tala poli documentary o lo poine winga i le mtaupu o Phillips a whano le ola i li tau ngā whana ma leo leo. Ina wanga i atu leo i li poti o se ngā oinga i le wawea le songa fuar pitunu o pio pio. O le leo sa mua mota unu ti ai ma whana i Phillips ma la vea i le ulu manisi vaenga le tino ma lo i pere whale mai mani manu o ngonga. O le isi o a whawhine la i titi o Phillips sa la iai whaatasi le teime o le ngā oinga ma le whaarwalawe ai le whaamanu alia sa mun muliane fiso soani leo ma i alongo iai o lo iai ini whana i le no whanga o lo tola wapi ai. Siri ama suma le rua i tula amuri muriane, maua i tamai te tō lua i le no whanga i le tonga wau matua. E le tisama le lua kilomita le mao mai le mea sa whana ma whana i le olo la lātou te maa. O le au whai ngā ruenga, ma le au pueata sa lātou muri ta i ere mo ese o Phillips malana whanau mo lata le te sanga. A e lata le whanau sanga o au mau i Phillips malana whanau i le wau matua ma mau ngā i le tulangi o Waikato. I tamaiti wa ato nei le iwa se fulu marsumare lo tau sanga i le teminei. E se whaamatala atu si ala ingo Phillips a tu uina atu i le tioni sila. O lo whadia Rosie i le tua whawhino Phillips i lo latu te te i le porklame o poina. Ma i ta waide le fia ro latu wa inga ono seisu o mana o fia maoni tupe benefiti mai i le whaarvlave mai le te tau na poina. A o le tinao tamaiti wa iloa ia cat sa i whaalia. E na te le langolangoina e pesa avesana i oenga i pueino le porkalame, e winga le lafi solo Phillips, ma le la whanau to tolu. O le tinae o mai lava le teminei, e le o mawhaina wa aile na whanau e pena so soni, i aile matanga ruenga o tamaiti, i le toe wha leo lato mafofau. Mai le lata ma le whatau sanga o au mau le tonga wa matua, ma mau ngā maro lato tamaan. O toe wha ailo fo ini sira ilona nau e so soni a Amerika i whatau tawanga e whaia le vate tea. Au whapera toi whafau le tau o whe upo inga le wa Washington i Amerika ma Beijing saina. Sa tua i aero minga i saina i le amatanga le vaiaso i Amerika. I le whaionian whaamatau matau tio se tau le wa te tea. E tau alatu e fuafuanga whaatino e whau malo ai i loketi e whana i le ea. I le whono tanga le se nate Amerika le vaiaso ma vai. Sa whauru tala i nei o le masina le anga ua soa e po le bad moon on rice. Sa lapata i ai le au whaitula fono, ini taun unga le eo iai. Pe a whaia e whaataunu e sainalan taula inga, i le tūlau i le ele le masina le rua whima le tos fulum. Sa whaari ai le sui mō mua le nasa i a Michael Cold, a whaia tūlau i ele ilo ke te saina le masina. O le alatou tilu se tele o mea e benefiti ai, i a saina ia, i whaatu tawanga mai se tunu, mai uina li liu i ai a tunu e whaipa anga ma Amerika. O le na o su enga le vani manimo, ai o maalienga mō puipuinga whaafitfita ma whātou inga. O visa silo ni usila i puipuinga whaafitfita sa latu telenoina, le whātupura i o whaamatau le vātea tea maritai au whaurulu a Amerika, Colonel Stephen Whiting, ina wāse si mai i au kilani a uni. O whaamatalanga i telenoanga, o whaamatuina o le asi singa mai mo le tōru asolo o whautuinai, le tai o whitfita ni usila i o Whiting, e mo whaanam so soani ni usila i a Amerika. I le whaavave o na o winato satelite mo jau kiloina o le vani monimo moni whaamatau. Sa whaali aer whitewhite le vani monimo Amerika, o le au winato vave o satelite le vani monimo. O tāua tele moni whaalavlave, ai po se taua, e au fia ai le sa auni o satelite whele le i tono le lusul whai tulape a whai. Ai le papai satelite ai pe whanaina i lalo, i isi satelite sa i le vani monimo. O le whanainato satelite le ea sa la ngā ina o mahea, o na fono i o waiti man kampania whanaina lo ke til ea le Rocket Lab i au kilani le ala vasi singa.
of tena inga le vao Amerika ma seina le nei tulangi ale Indo-Pasifika wa fati tele ina nei le fati nga tele o mea tau seina mo le li President Xi Jinping i le vai asu te wai o lona soa whawhengai le President o Amerika Donald Trump sa le inofo le lei i tu aingo mea tau sa vaia e beona lipu tia le vanga o tala le BBC e au fia i mea tau sa whailo e seina i le rangi i ni pomu whatontonuina e wala whateknolosi mo se te momua ua vai ai o le HQ-19 se pomu whaau i la Vapor Interceptor wa afofoina e taula ia e whanaina i lalo ia pomu whananu ma mao ma ne manatu tangata tumai e taula ia e fo e satelite e whana i le planeta. O se whaia onga sa whaia sana mōni mau e whaamasnonga o le tina o lo tua ia le whaseo tia o lana whanau te o lua matu i lo tono ato pau. Sa tulu a o ia whaamatalina le whaamasnonga ia le tūlanga sa lofangia ai tamaiti i le onga. O le vai aso mua mole nei o le whaamasnonga o Hak Yung Lee sa whanau mai o Ji Sang Lee. I le whaamasnonga maunga o Kilani le fōfua e whawai aso whasoloai. O toenga o tino maliu o Minu Jo ma Yuna Jo. E ono ma le valu tau sanga le mātua le temi sa whanoi ola le ruafisu ma le valu. Sa maua le tono atu pau lata e le whātou sanga muli muriane, talo na mai ana whasiotia. Ina ua maua se aingai au kila ni saute sa latu whātou wina ia mea tō tino. Sa le toe amara ia sa teo le tono se potu e te wai mea tō tino i au kilani. O li o lo tula ila vai mo ia, ini lo ia sto lua o lo ofsoso ni ai. Sa ia tau tino, o ia sa mafo ile whanu o lo lan whanau ma teo tino i tono atu pau e betai. O lo ia finau, e le o anga sala, i le whai o le ngai o inga, o no le valeo lo na mafofau, i le teimi sa whasio tia ai. I le mai ai o le maliu, o lo na tō lua mai le kanesa. O le vaso nei sa whai ai le mōri mau o le tamai tai whai a onga Mary Robertson, sa anga lua i le onga le Papa Toi Toi South School, i le vai teimi mor fast food sanga. Sa e whali ai, sa mō mofe loa ia Yuna Jo, ina ua lima tau sanga, ma ia tā uai li iau se lau mata ata, e fia uma ia tangata, ma minu i Jo, o se tamaitite tau sa fia tele. Al whaamtalanga o Tia Robertson, sa tuluai ia whaatonu o le whaamastonga. E te tonu i aurua onga o le whaloino vaenga wa onga maulunga i New Zealand, wa li mataita i nai le tō tele atu tamaite sumali lima tau sanga anga i atu isi a onga i whafatu ma whatinonga wa o onga. I wha maunga fōa le matanga luenga wa o onga wa whailo ai, o le awhi tō se lau tō sumaleono tamaiti a onga maulunga sa avi i aile whatananga whapitoe vave tua i a onga, i le tau sanga o mawai, ma i le awhi lima se lau fi sumaleono sa tāl sanga. O se numero pita sili atu leo na maulunga o whatangaina talu mai le lua awhi marse furman fitu. Wa i aile wha moe o nei tamaiti e mana nao, e sue i tūlanga whakamuta, whaufale, whaiale tise, ia po palama. E taro talongo pēne aso whavi hino se tasi o tangata ola pito silo no fofongi ana laka pili ki Australia. I le mai au se whata tanoanga fowe winga i pōpua ngasa alafte ia i tua mai, ma le malai ta alo. Whatulunga ino se tasi o tamata alo pito silo na lele i le taamarisanga le NRL. O le tau lele ulusu lima tau sanga o tele atu me ua manu malo ai. A o ia tuli esi tulanga e veai ma se tamata alo pito mawae i le kalapo le Brisbane Broncos. A ile lima tau sanga tuluai. Sa whanoi le ololo na usa matua ia Chase. Le ela te le luas futu sanga o whea wa ili na fōwha taawale vale o na se whaala lave te taawale sa la vea ma afi ai. Ma ia tau tino ai whai tau sanga wato am whai ona ia tu maa mai lora maafitanga. E pēna sa ia longoa ia Michael Chalmers o le porokalame le 100% footy i le televisiva Australia. Lua tau sanga munu muriane taro na malilo na uso. To e whita ia i fo ilo na olanga ma se isi whaala lave. Ina ua mōria lo na tina mōria ngai tolo le whasio tangata pai valea. Ma le matau tiolo na aveino le taavale sa mafo se whaara lave te taavale sa whanoi so i fua tangata te tolu. E o mai lawa le teiminei o lo iai perontina an wharpui pui. Ai o le tau sanga tulu ai sa sai sa iai lo na tama i Filipaina. I tua ingo le whelawa i o whala au whasaina. Ina over sitting here, pe wha pe wheo na ia ngā whatiaina nei tūlanga ma wha malasia i stepu i lunga mo le tausio o lo na uso malona tua whina lai titi whate sei malana lava whanau a sa tali house o lo na ta whata oto ina lea o se whate ita inga le lei. Ma ia ta uai o lo na olanga o si o mia whewhesia inga o na melea o whaingo fia i a teia lo na wha maoni o as ta ia whailo ina na masin te uai lo na ta alo mo Samoa le tunu o lo tina i ta alonga whaitau lio sauni atu iai.
Wa fa malo lo ele ne ti polo ni sila il tomata I fa onga Dame Nolene taurua mo ta mar sa bori pole tiny Champion Cup o sa ni ti ai ma Africa so ke fa lia le tino e pule ne ti polo le tino o lo fa wa tano no nga le vao ne ti polo ni sila Dame Nolene ma le pule nga le au ia tungalunga ile tar sanga I swinga de por kalame mo le maulunga le o le ta alo le Silver Ferns ma le si o mianga e se fa mtalanga sa fa lo telene o ta wai o le mfano fo ia fa fitau le tulanga fa malia ina tanga te jotsuma a o sa nia tu mo le ta masanga ma fa ia le fa unga fa malolo ia Dame Nolene mo le ta masanga ale tiny Champion Cup o Yvette McCausland Dury o le ave name fa ia onga mo Silver Ferns mo le ta masanga ile I po le tiny Champion ai lango ia ia liama leota tala na le yas ia perfile mu le tunu manui lava toi tulao so Malo soy fua, ol si Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. My life
Taule pole se malolo ma fau fau ia oele wo le ai se hisi na o mau manatu wa e avelo fatu Ganga mai le of special farm shop yo e mala le Vina Records le Mancina la mana me yo e of yo e yo le mo kwa susulu mai le o le wa se am ga luz full male lua minuti o je ni le July lua le divine la Aouli to fa talo fan to wait ila mai mo mala fa anga fo Ila tutua fa wawle de radio Samoa polo kala mela Aouli Fofogamua se yuli ile July fa ile havia fidei mole tula gang fa taila sunga ya se yuli mula leifi mo tatu tala e pe sa e fa fonga tuai ile July lua ile Aouli dei ala toe audantu ile so a tai ya fa tala fa toe le to ina ya Solomon le sia masianga kamuru po le poe ala fa mata tuma sania i me ne yo ngal wenga vali fali o le ngā ruenga wari whale, e na o le tino o le whale, e mawhaina fia tu e fwoi matutonu o le whale, ai le heise mea te so i fua i wha malama o le whale. E whai tete ngata,
ia nei te wa ma o sia pe valia ia pe o foi se tūlanga e ono tai ai se whaamarama ma le mena e ma mawhai le whautuanga so ese ma pe whai mai mena o whaamarama o whale tawali Telde ni mata o puso leo le e laua lunga i le so a me se anta tono New Zealand e matautia le wtawinga le tūlahi mai wa mafuai ona whaamalolo mai ia le whaia o ngā ulu o le auneti polo New Zealand le tamaitai ua ia maua ia sitasi o whaelonga ia po o whaalolonga Dame Nolene Taurua e pe ona whaamalo mai lena e whaafunga i telefon ia mai a se yuli o le fo i lau mulunga i antahatu tala mo le so a o le sauni antu ia le aua New Zealand le aua tamaitai le aua le Silver Friends ia mo le si tamsanga i le o toe mamawatu ia o le tūlanga e pe ona ta ua mai i e whaapea ia ua o se tūlanga fo i le ua le o ngatasi le futia ma le umele ua le leila ngā lunu e ia le tamaitai whaia onga malana pūlenga ai whaapea fo i a lana au ta alu ia o le tala le nā o lo whai mai ia le neti polo New Zealand ia tātou tele mai lopo i e sao ingi fo i mea whaapea ai le mawhai ona ngā lulua se whaia onga ma se pūlenga ma se au ta alo i le fia whaalongo i se whaia onga e le mawhai fo i ona wha wau se whaia onga o la olo o le fia iai se au ta alo e wana paule me mo fiu le whaia onga wha koe o mai korenging ia e ngā ore sawhale wali taito tasi atu fo i lele ia pe whai fo le korenginga ai makua le fia awaia ia pe le wha tidonga i le selau paseni le e maasani ia ia a o foi lai lunga na malai le te menta aloi o lono winga e fiu le whaia onga whaia sa o e kua e waku e kong ia a le whaia la le mena o lono winga e le ma whaia na au si se tūlanga le lei e pe te whapena ia mahasal salonga o le olo o tūla i mai le teimile e le isa noa ia le tamitai whaia onga le awa whaamano no i le teimine ia Dame Nolene Taurua po le ale me o lo tupu ia po le hafu se mea sa tupu i to tonu o le lātou au lea ni tipolo New Zealand ai ua whaali ai le tele o whiragano o nisio i lātou lea sa whaia o ngai ia Dame Nolene i le tūlanga fo i piori ai le whaia o ngā lea tumaita whaia o ngā o le fwoi sa avea ia ma se tasi o poutu o le Silver Friends i tausanga o mawaya avea o ia ma tumaita i ta alo lewa avea nei ma whaia o ngā o le moni maula e pe o le iai se tasi lea o tamaitai se tasi o senta i le uta alo lea le Silver Friends i tausanga o mawai le tamaitai ia Sarah Langman o lo o ia ta wai whain mai a o le teimi e strict dai pe whana tonu ale malama ma vili tonu lei fia maina a le tamaitai whaia onga e ala na whaia tusa o no o le alofa i tangata ta alo ai a o fuila ina wha maupo na a alofa e fofo ai se fa fitauli ma fa pelea ona fa te ai ni maftianga o stas o le tulanga lava le dai tas e ai ma tuala le dei vaita se umata to monta to langon e a tatu toi fo ile titi ai to le mele tula i mai America e alu lava upu ole lava upu e fina wai e ona tango fia lo leo a upenga malosi ai mai maua fi nau sole se ma kwa fi ngau de menga kai de meka ora fi ngau ai ora fi nau tu lo wale lava upu ia nga fa nga lo leo a penga malus ia i longa fi tawile na to inga me se tanto fa tali tak yo se tanto fa tak on ole fi mai ia ole na sa ni ele to min tai fi ya onga ya Nolene Taurua ele jam sanga mo fa ina ole Tiny Jameson series o le ta alo i New Zealand ma au se ta lia. I le vaha leo au nei tipolo a malo po antunu e lua. O le teimi nei o lo o whaanga solo pea i a wha antala roanga. I le vaha leo le pūlenga nei tipolo New Zealand. E ma le tamita i whia onga malana pūlenga i nisi o suinga. E pe ona fuafua lea mo le high performance program. E malona si o manga. E o tātou le reiva i taua e misi wa wha polo official tele o tālonga. E leo ko ye ko nga me foi le pulanka ka ilanga ye me fa o ile isi me fa pena e fa polo official on talong lono winga
e iai le expectation e iai ia le te patau la I fo le tangata lau tele whai o ele wa te anu wha professor ia pe o ele wa e whai onga e makwale ko iai masou sasi ia a wanga alo sasi ia e sawa ilo kaua ia e palasi mai lano I ia ona e toi tau mawhai fo ele toi tau antia e mailo o langa e iai ni sio taimi ia e toi o ilunga e whaisi umi a iai fo ele tele o le taimi e le toi mawhai ona toi au sia stanganta ia le pito ilunga le sa iai momua ai le iai le sasi o le mea la ngalo ia tātou le tele o le taimi e ngalo ia tātou o ila tātou ia wa tātou whaati te ina ilunga o le maasa lafa o tangata so I fua fo ia e le wha pe o la sa o ila vai keimi uma e iai taimi ia e peila wa oe ma e ele keimi kako ke whaanonga kuai se wa ise fu yo kolangu wa kalena ma ia man tua fu yo le mena le na whai antua I le ali wha o la ino na uso se kako aku ia se kako manolo le nga kolosi e kuai le vaa fu le sami o le sami fu le ngauso I le wha ia wa vai e langona uma e tātou le fia manolo I nisi utain ai le fa pe fu ila o le avea matangata pito I lunga matangata tau o lala nga e le mawhai le o nga e parasi mai lano pe I se fa le tom o le winga o le tanga ia e mana tuho le tangata nei te patau la iai o le tangata soifu e le kaimi e fa anongo ina I le na tangata lona le lava e fo le teng ia e iai fo I le sas e fa penga umaka ko e le fa pe fo le lo ka ko ngi a ngelu e ka keri yo le rangi o le lano rangi le ka ki o le fia ma le maukingo e se la mea nei lua a ua le fia ma le maukingo e wa le suia ka minga e ke iloa e ke maukingo a ngai fai ia e malo le fia le fiva malo le tangwanta le rivango la wolu a fali tulailu tali le tanto filo inga le so ia ma le fionga ia lilo mayava mai na vai le suia le tanto wala leo ngalui puna wa I mai tonu olo tātou tuno. O le manu lula wa yei tātou I New Zealand, o le maula vo le lua se lau tala I le sei le Digicel, e vave aina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailunga ta I lua se lau tala, e anga waa ai tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau seleni I le MyCash a le Digicel I Samoa. O le awha yele sei as freile te tasi, ma o le ni whapitoa e amante le aso whao o so ai mai e le aso lusful male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a Digicel Radio Samoa tasili mai batolu amo Radio Samoa tasili mai batolu amo
Ualolongo. Ualolongo. Tush, tush, so. Ualolongo le fua malepa o. Malepa o sa tu ala tu la imaia sauta o. Tui sa vai lu upe moni e la ufa alongo. La ufa alongo. Ta fia tauria se tufa ngā so malo. Oi Samoa, oi Samoa, oi Samoa, oi Samoa, e pea ea. Sa ufa a fofo ngai, so a fia malie. Isi o uitulanie, ua e masani, ile aini usamie. Sia fo ila ulu se va ia moto. Ole la male masina olo uanga se toto. Olo upale uale so. Uanga tu sia la ufa asalo. Ele fale so ulo to ae aloita ile fa alongo. Auewe tali. Soria ete whaanoa noa. Olo ua lufa lena dia ua e loa. Tasi lua tonu whale alofa. Ai liba ila utautonga. Ua lave ai o umama. Ma o utotonga. Sau yo tao ta eva le I o pe ta te no nofo ile mali e o si o loto awale I e to ema salo fua pe te tali tonu pe ata so la I maunga tali tonu pe ata so la I maunga.
e whaingo ki lava na o se a whatala e tu i le pasi matangata po o se seleni a se whela ukesi se tupe e a ai a tamaiti watumu le pasi le se a manoa o usava li loa so solo mai tua le tasi o pasi o fa afo e mai e la uhani hani le se me wangata ai lo ufia fia ina wawa aya o e dia amata tunei maso umalava lo ufa atali pasi ile ala watumule pasi le se amanoa usava li loa so solo mai tua le tasi o pasi o fa afo e mai e la uhani hani le se me wangata ai lo ufia fia ina wawa aya o e dia amata tunei maso umalava lo ufa atali pasi ile ala e wakapese a koe lawa maka i karamanga i ala whantunga mai a talafiso le rivahengo le Aoauli ai whai te lau pese leo telefoi le o wawhai asi levo le aso pa whai e tumu se no fuanga nei te tau pese mai ai e le ia uianga o wale ke pese a uia ia kia o lewa toi se fulu ma le 2 minute o na tale o le Julai tolu e le rivahenga o le Aoauli Fiafilanga ngā lewa mo le tātou whilo inga masani ma le fionga i a lilo mayawa mai na vai sui o le tātou wala lewa peora ngā lui puno wai mai tono le tātou o toro wala wale longa puyeli o lau taupa ia ma lau taupa malo wha talo wha antu lilo mayawa ma lau le whio le whiwa ia ma lau while o na sai ngā ruenga tiute ma whiwa lau whilima o le neifo i vayaso ma lau le ngā lui Wha talo wha atu fo isi o tātou o tunu o tāpoi mai i tua whio langi e mai se lava ia i la tau olo alalam papa au le meo i el tato radio Samoa i Musila. Ia, patalo fa fo i lau tau Fofogamua o te iloa ele lei o e ngai wa umasa tau singa o le Aoauli. Ia, au le mea ngi, ia, o le fato a uma mai le wha masinonga. O la e alua ia isi wa inga o le mata upula susui. Ia, a wanga i mai loa se i tau whai atatala le tato watunu o e ala le tato po kalamel nei. Ia, o le tātou tau whaiwha māno lama le nahi tasi. Ia, o le si fo i mawua ngai leina ta pese tau wha te ai le mole ai wha tai le wha ea. Ia, wala wā mātou le manu lua le ea kontinenta ma le whangu vai. Ia, ona umai leo le nei a stofi le lofa ma leanga leo le li. Ia, e mālo le ngā lua mālo le whai o le whaiwa. Ia, ua tātou au lia le wha ta whiti o ngā luenga o le riva. Ia, soa lilo ma yawa. Ai tātele i wantu i tāmata upu i le so. O le na mai tawina inisio li poti. Mai lo tātou o tono. Ia, ua mai aona sao noa le fionga le tamita i pālemia o le mālo tausi. Ia, o le naua tu wantula na whaamrianga i le pālemia filifilia. Ia, le vaenga whai le whaantutua le tūsamo o tasi. Ia, ma o le nā ua mai tawina. Ua matona tāpena ina ia le tātou whale ta alo. I nai tuana i manto au wale whaantautonga. I le vai aso a saua li le mayawa. Ai le iau mea so whirangalo foi le i tāpenanga. O la ofisili. Ia ma au te ilo le fisili foi le ale tōtele. O la ale mafua anga wale ina tātou o i tuana i manto. I ise ma utupu le tātou whale fono po le mauta fono le atunu u. Ua se e tuai tātou iu te tuana i manto whaamulmule. Ia, o le tūlanga i le tātou whale fono. Ia olo o yainga luenga whaalileia. O le wā ona wha. O le pei wa masalo pe wa toru pe ama sina ia lea olo o talu ona matamainga luenga ia whaalileia mo le tatou mautafono i tia whau. Ia ma o te ilo o le tūlanga lina. Ia lewa i el fofuanga lea le tatou malo tausi. Ina ia tu atu loa le tatou whaatau tonga o le malo fo. Ia i utai i le tatou whalita alo au tūle i tuana i mato. Ia ina ia mawhai ona ia o se no fuanga tele lea e mawhai ona au fia mai le toa tele. Ia wa fo ile boli mawina o le tatou whainga malo fo le a whatau toi na vai su fo. O le tūlanga tonga wale na ali Fofogamua. Mali.
Ua e vu tātou a le whesiri sa o le mafua anga iai taimi tātou te leo malamai. Ia e pe o le tūlanga nana tau I te antu I lava se la ngona foile. Ia o nau ngā luenga foi ia marasui o nau whanga ia sa whaatino ai. Ia niso fontanga le tātou pāne mene e whaafutai. Ia o le ua manino le manto le vai le tūlanga. E le tūlanga la o tāpenanga lilo mai awa. O le asila sila, o le asau mai tau, ua tai lata foi lele ina tūlai mai. Ia le neo whanga I se ata whaata atia. Ia e mwhaion whaatino e whaatautonga le nā so lua le vei asfo. Na paule tūlanga lea na o māua nei ia o te sau nei la o sau ai tala leisi tangata ia te au whai mai. O lena iai le au kāmuta. Le e tamu whaia ia le I whausia ina o tūlanga fo I e Aoauli au tōwa atu le taimel tato whatautonga. E whai mai la, o le ua masau ale alu lako kāmuka ma toso le taimi ana po male manatu. Ai o nei le whatautonga, o le asfaraile le whatautonga. Man tō whai Fofogamua le tala mua na I mai le manu le vai aso le la. O le asfaraile nei. Le whatautonga. Le la whai mai ia tala stama kāmuta lea. Mai so le ngau a ko mako anga po nga alu le akol fai ngal mako kāmuka. I le fausia tūlangai. E whai ia no fuanga o sui. Ai ale mako mawangele kala vai aso le pupa. O ina whai ati hao tau reso nei e whai mai. O le tala nana watu whai mai e kope o langa o las wharaile le whatautonga. Ia o le tūlanga lale na. A o la e whanga soro teimi nei. Mana tua ia e fausia ia no fuanga I lalo a wale a fifio ai o sui o le fono. Whai tūla fono le tātou atunu. Ia mantu o le whatautonga le e fio mai le ao le malo. E foi le fio mai whamasino sili. Ia o a inga uma ia lao atu. Lono winga o lunga Kranstad I me foi no foi tangata matamata I whata alo rea. Ia o lele a whapena o na no foi. Ia kalosia. E ku wako e amasinga me whinga le kuku o le kako media e maitawina mo le mawina ma foi ni ata o le foi aso tau le tatou atunu. Mai mau le tatou whatautonga ni. Pea na whapewa uma mai tatou mauta fono I tia whang. Awa e pe e maa ia le mauta fono. Ia ai o le tūlanga na la ia le tapenanga le taimi nei. E whaanatinati a wā tae au, asto anai, e le whaiani ngā luenga le asa, e a asonga fuai, o le asonga fuai ngā ke unga o le nofuanga, ia ai asolua loa le tae au, ia wale se taimi, ia ai o teilo tūlanga umanala e whaatino le taimi nei o le whausia ina o nofuanga e awhifio ai, a sui fono o le whoropai tūla fono le tātou atunu, ia e peo na tau wa fia mo mo ai le palmene lon il mo le paia inga sifuru balu le ale a ye nei ale I Fofogamua sa no anga foi le na le fionga le tamaita I palmia tos o si mea le ke fifa sa o akulanga ia ni so fa sa launga lo ia nana over ai tu ia o lo fa pe mai fa sa launga ni stanga ta fa mai o le o concede o le tato former prime minister mai o le tatou palemia taluai ia ai tua fatoa uma ia le malo tausi le asolua tonu ale fatauto le malo ko Mari io e la nga va alava ia le prime minister elect po o le palemia filifilia o le falanginga le na o le fionga ia la uli le malitoa ai mo le sila fia le tatou tamaita I palemia le ai o la ona le palemia kausi tata watunu se ia mai alle ia o no ai ato le au mai tangata na fa salonga lo ia o le former prime minister fa bon mo le fa sa o fo tato tulanga mo fa pena langa e anginga mai fo ia o la fo ia titilo mai ma lo fa pe ai o se tato au tato tu vai fa le o ina ia tulanga uma ai tulanga na ta penanga le Fofogamua ele la titilo ta penanga e fai o le tumu le la tumu nei ia wasila fia fo o le lavai nei stanga tol vai nga fa o fai o fast le to fo ia Mari na o mai ta ia le fai nga palo sa ia o lona winga la o to tele na le o le atu boy ia uta I to na mato ia ele o se fa mo la titila fa tautonga la solua
Ma lo fa tanga lilo ele tangi fo se manulele pe le se pol kala me fa tia mo le so lua. Ia, ele I au mai se po kalami whatatia o le solua. Mai I le fono whai tūla fono. Ia sa tama maluna au wa. Ia, ai pauale tūlanga le na maawan na fi whasalunga fo I Samoa Observer. Ia, o le tūlanga whai le lo le whailoa ia I o le pale mia filifilia. Ia, ma la lato fo I tū. Ia, ma Officer Silio Pūlenga a matanga luenga te tas. Lena foi el felo inga I le mauta o Samoa. Ia ele se mea foi le e tauna na ina po se mea se le ai ele ngi me se. Wa le foi mai se pola me o ia ai ia se la fia ele I fale foi nga malo fo. O le foi a foi nga I mai foi ele nga luenga la tau ia le ale malo o le a tula I mai nei. Ia ina ia mafai ona pai le la tau introduction in CEOs ia ma tala no fo ia I le lato so ta inga lele ai I le taimi e mai ai ona fata to ali Fofogamua. Lele, ya, ma lo fa tai ya ole upu fa peritania ole transition. Po le swinga leo le fainga malo anga I le fainga malo. Ya wa tanto fua tu le lua fe lua tasili lo mai. Ya ele ma se so tanto to fi fo I tu le tulang. Ya e pe ona tula I mai le na vai tau o le me fa te tanga tau le tulanga fo I le mauton. Le mautonu ia po fele me o le anta tuanga ia o le ala so la fa kingo ile me me. Ya fa tai o le wa malele le o le malo le fa tulanga le so mo le do fanga. Ya pa o le ia tai ia jele malo si male anto to le nganga loto mo le mafufa. Ile dava ia so fo. Ya tanto wo le lo na lo fa malo na ngale. Lilo ya o le aso si le fia ia tanto recount ia pe on talo no ina le solu. O le tūlanga lewa iai wa o whai asi telefo ia o recount wa umba. O recount la ia na o maua mai. Ia o I tūmalo niso I tūmalo. Tūmalo mua le me on tatala noa le solua. Le sa werka ka mau fiu pon fasi o vasa palau li lua. Ia laua mantua fo ina sili ia palota fiu le tasil palota. Ia fiu yona. Ia le laua wa tūlai mai. Ia o le laua lua palota le wa vai. Ia wa lua palota si le fiu. Ia o le laua fatu mawala le fatu mawina lava le man malo fiu I le toi faitaunga lea. E mantua foi o le na sau no le Officer Silio Pūlenga le mtanga luenga o whamasinonga. E uma ona tuina maila ia le o whaiunga na le whamasinonga mo le tuina atu I le aloa ia lea. Ia aloa ia ai whaiunga wa iai. Mani. Ia ai taimine ia o tātou le media. Ia e mana o mia le tulanga foi le o le post mai se mea foi le o kako results la wa iai. Awa e manatu e alu ele whaasala launga e tali ngā foi so tātou atu nua e me se lava na I tūmano lo tali mai. Ia ele o yesu tulanga whapena longo inga la e sulua le ulo le tamalo matua ia tai o le kōru. Ia po whea le mele e saua I whafo ia o le mele e whai nei. Ia ka lakula e ngofo mga inga I whailau kusi mga I sui whafo le I le whamasinonga ai onka whisiri le iai. Ia whamai o lai alu mātou. O te alu ese mai nei mal whamasinonga o lai whai taua ana lua. Isi potu. Ia ala whanga solo isi wai tolu ia potu whamasino lai whaunga. Ia ole o whamasinonga la ia o io whai taunga aro ia la ia mai mai. O le ainga tai whatu mawina awa pa au muripola alo I tafua. Ia mai le tofi la ainga tai. Ia o le ngangai fo maunga lua. Ia o fo isala lilo tu uioane whatu mawina fo. Nana man malo. Ia whapea fo ia la tau e sifo ia taitu ave la whaitele valo anga ta aititi yona. Ta aititi yona. Ia o mai a whasale anga mua le atinganga lau ila I inga. O ale patai tu pai lunga ia o taufua Edmund taufua leo whatu mawina foi. Ia markako kamala o fiu pon fasi o vasa. Ia leo le champion man kamalo wa o yanka la mai I le recounts ia. O lai le mele wa maua mai tai o le whapea wa mana mia el whamasinonga ia. Tulanga foi le mafua anga mafua ai ona manatu to recount. Avatu ia reasons se alai ona manatu ia tangata le talosang.
e fetau ai ona tau ona toe faitau le palota le tumalo. Ia o te le ala o tangata le tūrua. Ia. Ia o ai ono ele ke loma, ia o le ana tālusanga ia le sunga ia ai ono tile ngafa. E fetus full montupu ia palota e wa ai ono ele ke loma, ia ma le sunga ai ono tile ngafa. Mari. Ia o le ala tālusanga ia ai ono tile lala faitau. Ina ia mawhai ona toi faitau ina ia palota moa ana lua. Ia maisi tu malola ia le pei o satupaitea le safa wau mai. Ia o isi fo i tu malola e fo i whanga solo temine. E te iloe mau se manonga was futa si tu malon wha iloa mai. O leo to e watu te whaitawina la tau palo te whamsinonga. Lele, ia, malo whaaptai. O le sopura so ata o le whamboe mai a ia wa le te wha mai tawantu a lilo mai awa le te sauno mai na le ono le wa mai o na maua le unga pe maua nei le silima pe wha awa watu tai au. O tai au e wha awa watu iei. O a pea o tai au e lea so muli muti. Ia. Ia me lea so ngakua. Ile o mai loa iei po le ala le ia ona a mai e lola ia le au te iloa le ua whanga solo mawea ina ia mawhai. E lua ia court rooms po potu whamasino. La te tala o na o e tātou tonu. Au le isi la e pulea le staff ne lauran sa e pulea ia le whamasino ia. O le sila po te whamasino ia ele o mawhai ona o te tala ina ia na ufale ia tu stala matangata fo ia whalongolong. Wana o whailau tu sila wa ta itasi whailau tu se sui. Ia male whamasinonga. La tu te whaitawina ia le ofisa nisu ia le ofisa ngapa tala tu te whaitawina ia whaine ia palota ia te whaitau ali Fofogamua. Lele. Ia, ila mai tauan tu fo ilele ele imo se suinga o ia le unga lea o le whaitau ngalo ia pe a fo iei recount ia wa mai lilo mai. Ia, tātou o si o tau soa le masalu. Wa o le mea le ngā le wa i tai o. Ia. E masalu. E wale ka whanongolongo o ka mai. E ka kaunga ka whai kaulanga lenga maua e palo ka whaalua. Nga e ka palo ka whaalua. Ai mantua e tātou talanoanga ma tuia whelolo. Tole e wha tuia whelolo Alexander Johnston. E le ai masa ngā mea ngā maua. E whailele i whamaia i atole whoa ia o la i e kui tangata na watu e palota le stala ia na whale au ngaina. Ia, ai o le tūlanga whaile, o lana maua le ofisa. Al tūlanga whaile le meme o tala avi. Ia, no mai rele whamaia kaunga koe. E kaunga koe whaikau leanga e ofo loko pe whawhea ia. Maua kua ia i kai. Lea lalawa mai e lole tala whamasino. O le e whai mai lau le tau pepa, po a mafua anga tau e alai on tau whai tau awa, a tu sila e le Fofogamua. Ia, e alu le taimi e whamasinonga wa poroka, uma kesi sal whamasinonga anu tau whai tau nga lea. Alu le taimi e whamasinonga, ia manei mau mea tau whai, ia, o lea fo e tuli e taimi ia o atu I lava yasu. Tula in malo fo, tau o fiat palmene, o mau mangai ngasu, ai olo e fo I o e whai petitions. Ia, o le tūlanga lal na le ia, Lele, malo whaaptai e te leo tau whaalongolongo atuala pe o ani whainu mera o nā mea o petitions ia po tālo sanga fo I o whaatau sino whainga balota? Yeah, more than 20 cases leo o whanongo atu iai. Ia, o mamare luas fulu. Ia, ai se I whai, awa e leia leo mai o cases whainga lea e whamai. O le arco evidence, e 5 videos ngā maua o le kufanga kupea pai. Ia, malos. Ia, ai mai case whainga le whamai. Ngā kala le si whawhinge ia o kamalanga e makua le awala kamanga. Ai ia fo I mea o mata upu o lumal whamasinonga. Ia, o le a makara keisi au koe whalwhale ngā sui korua. Awe el tua lalo ale tu malo. Ia, ono te whau ia fo le tua. Ia, e mantua fo le lua whelua tas. Ia. Ia cases na watu lumai o ai pei e toi counter loa lesi ai maka mel whamasinonga lau ka withdraw ka lenga kang. Ia. Lo le ai la o nale na apa mai le asil whamasinonga. Pa wau mata upulanga le foi sori kula fongo le alilia.
le la uva ia kulola a maua ia le kaunta yo fa mai loe withdraw mai mo ko fa lenga e mata fa pena sa o fa longo ia le lo fa lotas ia o mea o mana so manga o nei mata o po ali Fofogamua e tato te o foi ave mata o ai ia ilo ia ia fia foi markanga ka lenga fa ia lenga maua inga le fatosina awa wale o ko ia me ia so ia ngaro la kwa e mo ia ele mo ia le ai e molia o le la mon mat a lenga kalia la ke lo ale we ko sa we ko fa ya ma ya o kupi you know the law la kalia la kupi ya o tulanga o lo no winga e se le mori mau ai ko moria ko lo mori mau o sa o le na tupu fa le lua tas tupu fa lua tas usalem masau mai malanga mon mau fa mai na kufa mai kupe ya mako ku kwa kufa mai ya ngakalia ya o la lo kula fomo ala kalia la ko singane elwa ya le o lo no winga se tanto wanga i le fa tonga ya male unga le o le recount la so ya ya on the tanto i lo aila ya le po ai le tang ya oi foi leo le a faile soala upulenga le itu ya e awaine yo le mata upul fam sinong ya wai pi e mali e voi le to ingame o le ke masa wa ko ke wa ko fa ali la wa mi tonu malau ya ta ya apa mai lo mal tula fo no vai mai e o nganga e mangu ia ile mere ke sa ke mori mai ya sa su mai kar mai au ya wa foi langa la watil tilo mal tula fo no wa su malia ngi me ya lo e mawal lo se lau kala o ai sa ko fe mai ke lo o nga maua ka ilua se lau kala ai o mai em fengola ke ku ke mon mang ya o nga sa o nga ma ya nga lo le mon mat ya o le si foi tanga tai e tu foi le o mali e asu e to lua ia le watangi ya mal tanga e tangi atu ala foi ya mai le kanta o ya le kanta mai o le si ia na fai mai rola ia le ai ka uma o ka malilia o ka o ki fa solo ako ko maka o uma ka pa ulo ai ko fai na pa lo kala ki kele tumalo o isi sui e tala noa tala noanga ile va o tuma o le tumalo ia po va fo sui e tolu so ala pule ia o isi foi e fai la ko ti o le kai mingi fa mai me ali sui le la le malo fa mai awal pa inga le ngo folo e ke sila fia e ai suinga mako interview o lewa nga faile tion nga ka usanga la i le lua felua kas ai o ngai vai aku ala ko la me le ngo i lunga la fe ko o longo winga wanga lol tio le sa fa foi tu malo lo te mai taua tu ai ita siapa ya inga sui yo na sui le tu malo e sana lu fa lu stangata ya e fua fa pen o kele yo bala o lave o nei mata upu ai o le taimine yo le upu foi ngale o makua sala mo ales ke ya le suile ke ia le suile a fongi le nalu ave tangi le kufa fia ko ka vale lo ngau so le wa o mori e kufa fia ko fa o yo i se avanoa mali lo finangalo e ape ku mai ngi kaimi ya fa pe na le tulanga le ye taimi nei ele ya masemea e fa pe o korosi sa o lunga sa ka kola nga skula fongor kam mo ele kam mo le ai e fa kusa nga mayal kula fongo me ka impersia ka mer palo ka ku ia e fa ya mal kamal lo bako ai me sa foto sina no le ya makwa fe ai or fa masino nga wa o ie tango mai e fa masino nga fa manino le mai tu la fono male tu ai nga so tu la fongo na fai ali fongo mo ta wa ni lo mai va le malili o su ye to lua fa ti tai ngo pai mana fai o le nei lo umaila wana ye nei la tama I fa to sina la iti foile ya mai o le na wantu ia pai ya vatu la fai ai ke wo fa lo ngaku ia pai
ele yo la fo isa le kaunta ala fai ia ona fa pelo leo se mananto pai ia le kako ai ngai mer kako komiki ole a o mali o ke ngofo pole ale yu ngai le si se fulu kausang ke le manga o ya di mai lunga la fai e pe ole o se aka fa kai nga o lo vina ngalo le na e valia e pa u mai sui e to lua ia na o antul fam sidonga lilo ai ko fa ye lo mal palo tala ititi a fai e abatula uta va pe o ule o ke kangi ya o ele wa e so kula fo ai o ku yo a wa ya ku o le kanta o ela u kan o le fo e ke mai kau mai e fo nga ya me len ku fa ia ya e ta sui e ma kwale ko fo ia i se le ia e fai mai ale ai ka a wa o kwal se fulu kau sanga se fulu lima kau sanga nga o ka pa u ka kele ko yo ka ma di ai si sui e nga o kwa vai le kanta fa mai lo ia ma di e le so o ke mangu lo ka ngaka o ke ko fialu fo ile palo ka lo manga alu ia o e ngai kai ale la malo lo mai o ke le fia manga o o le menga o ye mai fa yunga fa masinonga i tulanga na ya o ye la tanga to fa mai o mali ya se fa pa ule ali le la nga ya mama ala no wingala wa fa nga lo le fa peritania voi le mai ava wale alu lo ka lo ngol porkiki wa personal le menga we personal ai o le taimile nei ya esa on kako uma porkiki ora foi ele tu la fono ai o le fasili kele lo mafau a fai nei le nga sui to lua pa mata o ele sipa lo tale la lu mana nei le sili mata usanga pa mal le mata usanga nei ele sipa lo ta e tu o ele nei me e ni sui foi o le ata mo mai e tu o le fasili tele ala na o le fasili tele na Fofogamua a fai le lua asi o issues foi ia lua fe lua kasi le foi tante vai ele o sta ia tu la fono e fai la le lenga le fa mai ia fa le va uso mama o foi la ia le spaloka o le mea le ata tu te va ai o fe la o ye le sa fa mata ye se fo le nei fa pitauri pe nga le fa mai ma wa yo pe pal fa masingonga ai fai pe fai le tu langa wow that was my question until now all of facility ale nga yai se nga me nga ya le nga fai lo mga ku fa pe wow ele le ya le alu pe e fa tingo tu la fono o le fai ngai me lenga o le fai nei me le lenga ya o le me ale le la tu ku mai o ko le si kausanga ya e ko fa ya e kia ai manga kala e ngalo manga kala o lo kai mi ngai ya o kausanga nga ya alu oi pe mai ya o ko kausanga fo ya ele ai ya mangia me e ko fa ya o ka ko sa o kura fo o le ai wa ka fa fianga ka va ai ngai mia ya o pe o la ka fa le malo fa tai ia e fainga tana na faia se suinga ia pe ava pe le o mali le o mai ia tanto ia mi se le vol suinga foi le le tu la fono e lo ia tel to dunga le le vai ava ama ma fa tu la fono ile tu langa foi le makua fa salar ka ke faia ia me fa pe ia pe fa sa fun ko e fainga me ai le yo le fainga palot ia pe o le fa tita inga foi le koluma singa ai le faia le paloka mo kwa sa kapu ya longo inga a fa ya ku foi la fa e suire ku la fo ya e foi ya wala ka ko foi e fa be ya ne o le pase se o si ka manga ba ku ye o lenga yo e su e ka ko le ko fiki foi le su ye ku la fo li pe mai e le la fos ka manga sa wa i la ngai fa nga ka le manga ngo fo ai o le ku la fa le fai upu o le mako ainga o le ainga la le o ia e fa fo ma fa le mo wa le kapa o le kausi kapa vai la o ele kele o nga mea ua fa au fiufi ai le se le o soli ele kula fun ai when you give money le fa ngo fia na le faina ave ele sui fa oli kupe ua soli tu la fun ola ave malbauchino ua soli tu la fun ele lilo e kakau nga fa sana voi maltanga ta palota lena te whātawana wina ea le sui whaolioli.
Ia ma le menga ka ole inge foi leli inge ke ia uma mulu mo se la kala Ya. Fa le o fa ko le e mau ki ngoa la fa masingo ngam fa mawinga sa ole mau ole fa ngam wele li le kupe. Ola o fa wa moli ai sanga ka moli fa lua kas. E ka kanga moli a wala ngai vai oi. Se ole sui ala ngo fo le longa fali. Ia. Ai waku se malie ole vai mai le fia kausanga le ana le mea le se lo ka le fia mai le fia kausanga o feo ai matangata nei tono le nu ele alu fa kase fa ai amon mole asa kupe mo se pilia o le makomoli wakiki ai nga o angel palo ka le fa ai me angel palo ka ke ia le suile wala alu fa mai ai alu fa mai la o fionga o kai au le mai ele vai ekipi le mako vai alu fa ai sa kupe kusa ala nga o le pili o le fanga o pa se fanga fa ile ku langa fa penga ya o isi fa mai o masi nga ma ya lo fa mai e isi ngungu se o ka fa alongo fa fien ngungu e isi ngungu fa mai o ma ko e ma pa lokala nga ma ko sulu ku ya isko ngai ile pili se o kali ia kali mas ko ai sal pe pa loka ese ar ka kala pa loka i se o kai lo manga me ka ko ile mele fa nei ai ole tulanga mana ya Patino pe ala tula fono. Ina ia mawhai na tau ko i alfa fita uli nei. Ia ai ol mele vai e koe. Ele se fo i alfa fita uli. Ngā le aki te kele alfa fita uli. Ol mele o loa ngei e fai mantua foi. Fai mai, awane i ni komiti. Sa komiti. Ia ka ilo pe ese suiele i nian komiti. Ka ilo pe ese suiele i nian komiti. Tūlanga foi lele o tangata na e whamanatu le pālota, whamanatu le. La me la whamanga koe fo pēr whai o kāka pāloka. La wai a kau ia o tangata pālota fo ia li Fofogamua. Maka TV, wai ia. Awa ngā rāni whasaro a koa i ngei vai kaimi ia whasara launga ale a whainge, ale OEC, ale Office of Inga Pālota. Mani. Nau pālota i le tūla fono, le maka TV. Whaalongo le lekio, whai kau le nguspepa, au mai kala ma whamalama mai ele ofisa, whai fono tanga nuu whamalama mai e mea umane. Ai, o le kemi whai lele whai e me, e pāloka i lungo o le soltula fono le, o se tūlanga whai nale le mānaia, o le si whai mea, a saure sui a mese kupe, o lo kālo whai pēr koe i vai, o le lau whai kusa o ia oi, ese le mea le te whai. Ia, o tūranga pēna, a whai wa talia le tupi. A la me wa ele malo lo whalea i loa la wanga. E ke alak malau moli maunga, e ka mei mea whamasinonga. Nga e kalia la le lua se lau. Ia, lau fionga ho kalia langa lewa o kurko inga, ia, abakule kupe. Ia, se iwanga ngangi reasons fo ia i loa le whamasinonga. E sa au le e kaunga sao, marika kale wa fosilonga. I le whatosina. Ai a fai o leanga e mahala malama lele i le bea lele fai. Ma e ali o i le bea lele fai poko i ka ngata lai fia maungi kupi. Oi, le ai la o inga lai kango mai ilfa masinonga ia. Oi, fai lele le to inga mena le tu. Ia, lele. Ia ta ilo i po le ase aso lilo mai ava wa o lau silina po le ase aso au le hafo isi suinga o le tu la fono. Ia ta ilo. Ta ilo iai. Ia aise ilonga ua tafa se whiranga lo i le au pālota. O le a le to Italia ma se wha tau sina. Ia po se wha la tua le avantua i le se leni. Ia na e aluaila ia le wha o ngā i lea lava taim. Ia te le hilo i e po la se taimi ono se i se suinga i tu tonu o le tātu o tonu. Ia langai o la lava ngō fōle sui kau vā po le sui whauriun. Ia la wale vang kumu o koe yo. Ai o manatu le tātu o tonu po i lantou ia whaia le mea. E ngā kua i lunga lo a foi lele o ko meki anga whailau se whekupe ngā whan. Kusa le ngā le whapea, e ki ngā whainga ka whai aku iei. E leo koe whai ngā mea ngi whakosinga i kupe, o leo whai lau papa, lau whasala launga, e lau whamatalanga, ia e whamatalau anga wa amena, a le vai e kua, se wa ave foi la mea nga me o ko ilo yo fa makala me nga va ai mongo mai e foi asi nga mea nga la kiki ya pe ke le fo
e wasili ai lola au walongi ko singa e o ala me ngal fa makalanga wanga ba ngal pa wale me e la lango fa tasi malo tatonu ngol tanga taleno fole nu wete mala mala malele ye tanga tala e la lango fa tasi lo manatu lo wale mga ngawa a faya pen a ko a fa ko singa so se ko inga fa ko singa o inala ya mai ai lo mala mala angai tanga tala sa fa ngalu sa kau kua e fia kau sanga langa mo kanga o ai le tangata se matai o le nule nei e sa faisa na tau tua le kale sia male a ani ona nga va o le tato te no pa ta si tono le tu malo tu langa fa pena mai lo le ngai mea o le kau sau lo ala fa pe mai ia o ule o wanga va ai ma mea o mai I lau papa ma pio boards ma posters ma mea o fa pena malana fa lau lo le wo fai yeah, if you feel no alta mo io a como mo Madi e o mangel fala lo anga fa mai kala nga ku fai o se wai lo fai e fai ba kala mai ala nga ku fai o ia ku pesco pa mai ia fa mas ko ina ka ku nga pa lo kai awangi pisa le la mai nga ku fai ia sau ro le kala nga ilesi ala ku ilesi ua ngai lo umaka ya ele ya le mana yo le ai es fatosina no fo ale sui e lona fale pai se tu la fono le nu a wane I fewa I fu ale tu malo ia I sui no fo file mu tanga te lona ai ya ngai vai lo le se pa lo ka sa wala ka I lona I loa kailu ia pe a fai e work le nga me a fai le ia lo ngoi ngala makwa ku o masta le ku o ka o le mele tate ma fo tai ai le lo mai po le a fo le swinga o tu la fono po le a fo le fai mai le ai ni fa to sina ka ko mo mai o le lo pe a fio mai ngai ale li fa o le fai ka ku menga e un fa mai ka ko se on sai me la o fio se ka ko pe ku ma ko palo ale nga fa mai langa le fai langa le la afio marka malo ai ka kama fai le mele pakki avai oka ele fa ta wanga vale si ta wanga nu ai wa ye me fa penga pa mai langa fai nga ka nga saule e la unga mai ia ko inga o le ke ngofo ka unga la for ko ia o le lafo lo wilo ai mo la fo ye ka akele ale la fo ke mi lo la fo se la ka la le ale le ale ai lo la fo lo se la le ai a fa lo la fo ko lo fele o la la bianga o fa ka unga la o fa ka unga la makai la ala se la e pe o le tūlanga na lilo mai ava awa e te whai atu ta I nei I nei New Zealand e le angi me fa penganga o le aso le paloka o le lumana I nei ia palota fa pitonu ia pitonu wai e whai al paloka e su e ia pulenga nu o le tau pitonu e le ama sisi o ka whanonga ku whapea ka koi o le ku whai mea aima ku whangi ku pe Kusa o lau le mangu ngā oe e lokai oe ia masa we malo waka I lungo le TV ai se ronga e whaka I kai whape ngā kākou ngā maua sori kula whongo lea o le whai o ala ia wha ala tua wha tōsin wha saulo mai le ingoa ma le haka fwoi le ilunga ia ko ngā kau iki ai le kuranga la saula ngona I e li romai manga ia pe a foi fapenga ia manga ia pe a foi fapenga ia ai manga ia foi fai unga fa sinonga le wa ye a pa u ia ele ko ia lu mai le fia pa inga mai le fia pa roka ia manga ia mana ia fai asita nga fo yo o tulanga le wa ye awai ele tau o fia foi le nei mea tinga na I lo tula fono ai fai awana una ile tofinga ia o le apito tasi ai o mana onga foi o tatu tangata I si me ye tu poi fa fita uli ina isui tau ba ia ma le pito foi ona mafatia isui tau ba i tatu tangata ona tulang foi le uma ona maua se me mai isui tau ba ia e to ia lo ia la fai koe la koe alua koe ko wa me ngale ko pu pai fala wi lo o le spika mula le o ma ia e o ai ko miker sui le I le kauwa masuila e o uma ye o mai fa mai ke lo elengi me anga o fangu vai a me ku fa mai
O mai no pe mai. Mai ka ko oi lele fai. Ya o mai fala wilona. O akula mai lo la ile fe mai. E kai fase furu langa ku fai o. Kai se lau kai fik ku kai iva. Ya o mai lo illa ko kamale ya o me fa pena o wale lo e sa o le fa ngale wale lo ko nga lo ngia le e uma mai ko nga lo ngia le ma lo ngia le uma o sa ia le kele ia mai ma we pa na fa pe vui le a fa yan tu le tu la fo no le mele tu na fa ia ma ka ko uska ia e pangale ia yo na wa fa ma sa ni ta tu ia mai ele ko nga fa sa langa vo le fa sa la ele me e fa ma fa ta inga ina ia awa ina I tofo ia ele tu langa e pe o ia fa sa langa e fa kula ko la le mai ia nei wo fu ina mantu mafuta I New Zealand o kamanga se vo le kango ile ava mfio I ka valingi o la masa ni te sanga mo walu I Australia vo le nai sin e faia ni sio fa mo fo I faia yo o le ula la ia mo ko ula valingi ililo nga lo wa ko o fa longa ko fa mai fa ka lirka ko driver fa ka lirka ko driver au ka ngakangi e ke fiwe faia ko mai de ki o va Ola ali me o kupuri. Ya ali e kusa afa points foi lele ave ese o lo laising. Limas fruti merit points. E fa se lau le limas se lau sala. E ko e ku no mo fa msingo. O va. Oh. Ai langi ni fa sala nga va penga le manga o ka ko I mene yo le palota. Foka ka ku iki ai. Ya ka ilo ya lilo mo. Hey, foi the sad thing about this. Ole involved for yo no uma fio anga mai tu malo ile tala foi le fai umal pa loka awala wa me kupu awangi ave sis awala bang ye me yo fa masingo mai me umanga but o ka itale ka ke ku ale ka ke kilo yo me la fai le pulenga male upule wa fai maloka right as a volta o le ka ke lo le mea le fikawi le fai. Pa le fikawi a walawa nge ya ma ya ngakai ya o nga fa solo mai ya le o malili e foi ala to kusala o ka ngakala ya ku ku pe o ka nga le fe kai lo fa mai le le fikawi le mea le fikawi o le la fa ya le mea le e fa mai e a wale ve fa masinga ai sanga fa ya la nge me fa pengi Ia lo no winga le fa me tanto tu la fon. Ia pe ala wala le fa mo. Pe a fio mai ngi ya le ali fa. E lo winga fa ku ye ka ku o sai mai. O le ko ki kia o mai le mako fa mo mo le su ka va. Ia nga ia fio mai lona. E ne o le winga la o tana li lo mai soli. Se ka ke fa ia ku pe a mengi ngir ka kalu. Fa pe mai se upu fola. Ia e foi mai le poto ma le tamai. Ia mama tousta ia le tula fono. O ke fa kunga pongi ia e fa longo la ku fole me ai mar kupe. O ke le lo pe va fenga ka fio fika ko. O te le lo pe va ave fe ona ta fio fitato. Ia langa e pe wa kausa o ka la le siro ma ku ang sia mi wa ku. E pe ia wa kau mai kawa. E pe ia le natura le me le wi ka ko. Pela wa street fa natura ya fa mero la ia langa le mea wa masang ya ole mea nga sa wa soli le sa wa ia le soli tu la fono ole tata la no ai ne uma ai ole langa le na ole sio manga mata upo ol fa masino nga pa ma parota ya ole tu langa fa na ole sio manga fitfidinga Mari ole fitfidinga tata wa tunu o le tūlanga foi nā mai se sio manga o tātou tai Mari o le tātou tai o le ia mawhau le leile tangata pālota o lau pālota o lau whiriwhiringa e tūla I mai ele tai a whai arar ka ika ilea le manawa ia o le o tūlanga foi nā e le whapea e whaatawanga vale se tasi ai ia mauti noa e sa amatonu leile tātou whai unga mai whiriwhiringa ia ui o lea ele upu mana ia foi le tata watu nuu ya
e tati ai so tala ngona ma so tamana tu e pule aska funge na lo sa Mali era. Mali. e tato te fiwa e tau alanga po le ali tau alanga tu la fono e pule ka ka na fikalia fa to a mafai al tu la fono ina ua i loa al tu la fono o so le tangata na ia na fa to a ole ia yo le malu si angal na a se upua ia so ka ko fa ku ngi kai mi ele ai le fa pe e ala la wa o fa longo ka le mai yo la ko fe ale ma wa ko pe ya malolo ko yo me ai e pule ka ka me le palo kai ole ala ole pule la le tangata el me le palo sai ya ole tato ke si ole yo el fa masino o fa masino ai si tu ole ma fatia na il fa salanga o sta fa na fa salam tangata na afia itono solingo tura fono ya pe tu langa na ta wale wa ya li fonga mo Lelek malo fa tank ya se tanto tali tank ele ngontala le ungo tanto recount la so ante au pa le lo fole tua ya ai se mai anela ya le tulanga e pe ona tapena tu ya ile fa tanto tonga ya o suya fa pule le pa le bene le dave sfo ya ona o mai fo ile ya pola le sila sanga le tanto wat tifanga e fiangi kako episodes ya o la fo ile yo le la fa tanto ai tanto fam sinonga langa wa tanto fie tele e tātou te ngā i le whaamsinonga, ma tili e o le tātou malama i le tele o mautula fono i tono le tātou tano. Au tātou iei whaamsinonga le ilo mai awa. E o le na e sao no, le na awai e na e awai atu le whale whaamsino i le so. O ani si mta upu na tolaulawina, e aona si le fia le paia ma le manu le tano. Ia, o nei mantua fo ilen tātou tūtala o nei lasas fultas. E moli muli a le tua leo. Le tamai ia fo mai o le mafau. Ia o Dr. Amituana i fui maono Cecilia Alailima. I le case lea po le mata upu lea o molianga o le fasio tangata. Whamoi i pali i sia fikau. Mali. Ia, ai tau whale tonu mai lo fu i malatātou so ta inga le rivaengo le Aoauli. O le matau pu masano wa ova antu ma le tausanga. Ia po le savali fu i le lua tausanga le matau pu le sauno me i le fionga ia le lo mai au. O le tamaitai polo fesa. Ia ma le tamaitai fantu solo. Ia e pe ona lausi le fia e le tunu. Ia le whanga solonga fu o lea whaamsidonga. A o tau fia i pia le sunga ia pali i sia figao. E pe ona tuua ia. I le teiminei le whaale tonu po le tupu mai ai. Ia o le rei soli ngā tula. Fono a whaaule sāno a ngā lilu mai au. Ia, o le moli maula na le na tula i le so ale tua le o leo. A o le i iai fo ini moli maua tu ina mai le tua le tamaita i o lo o moli i le whamisinonga ia palisia. Ia. Ia, o le moli maula e peio na silafia. Mai tau mai tala o tato mata upulea. O Dr. Cecilia po o Amituana i fui maono Cecilia Alailima. O ia le malona to o lua. Vai ane ia o la pa ia mamalu. Sa nga ia isia ina wa umona moi vavau. Manto falena nga ia isia las fraile mbone no vavau. Ia. Malama lole taia o las tona ia faila to tala mala wainga ia na ona faleo o ia o le atina ia le afio anga vavau. Ia, alu roa nga ilo na ainga le, afa meo lo na ainga, le ilo tofanga. Ia, o lea lai confirm nei e ala, e amituana. Ia, e sao. E pe o le tupulanga lo na lima i le ono o la tau ainga, tupuanga. Ia, e ainga i la tau e la tau so tanga masia. Ia. Ia, o le tūlanga la le na iai. O fesilingi ai fo ina le aso lusfu lima le o me lua felua fa. I la stona ia. O lea o fiasa e iai i le moni mag. O sili la le tua leo le tamaita ilo ia taima le langi neina for Strickland. Taima le langi Strickland. O lea safsili. O fiasa e iai le aso tona. I lea e mai o la ua. O lea o uli na o toisia po se me po le lua i le tonu. O la ua la e fai luata o to e fai sina malolonga. E te o whalonga mai pe stawa le aluatu. Le lana sawa ilo le polititong titilo mai. Ia, o le taawale lea nga ia tu lato fali. E na tele iloa le taawali. E fo lana wa ai.
Ia. Le la te wa mai tangata le alua tu tawale ma ngai mai fo ia I fafo ma sau ia I tawale. Ia ai o solo I fafo ia pali I sia fikau. Ia ma ata mai loa ia. Wa fia o tala le a Cecilia. O fia wa ai mai asia le walwatu wa le vasa le sai mo ia fe lo I tainei. Ia fasili mua mai ia I le taavale. Po lana taavale lea. Ai fa mai lea. O le taavale lana friend. Taavale lana wo. Au lea lana te mana tuai. Wa fa mai ia tala amituana. Na te mana tuai le taavale sia. Taimi umai anga I mai tai nei. Ma fai lo I fai vai basi. Ia fai aku ia sia. Kwa fa mai sia le sang taavale. Ia. Fa mai le sang taavale. O le mela na tupu la stona ile an watu lo leo sia o upu ia na whaonga le teine ele fionga am tuanai sia look depressed and stressed ele eva ai atu e eise mea o mamafa le mafau eise eva ai akwe o lea e woso mai lo ifa por tala mua sia fa bai ma ngai ale lua fanua ma ngai ale no foanga so peaceful le file mu ma ai o le fa ya tun tala mata mai ai na te loa ia mo ka reading ngal ma fo ka e le fo ma ia la na te loa mai she look stressed la for stressed Atu va e ile mela atu ile loto mle mafufa. Ia le la ia me fa mai preoccupy le mafofa pe o la ia se mea la ilo na mafofa e mamafa ilo na mafofa ia o fakula le fa mai na sawala ia lea pa tu le la te tonu fale come inside ia oro te tonu fale o lo la tala no anga masia o so mai no ia e se polo ke te sia sa fai o se play foi le sa pu le soifuanga Robert Louis Stevenson sa fai fatasi na male university nisole university au Samoa ia o lea foi loa e ala foi ni amituana lana tala muli ai o lana te loa sa ia le vai no foi le play ia na awa ia na va ayo awa ia Dr. Caroline le wa mali ia o lea la nga fai alo la ko kalangwanga le menga ai nga fai aku iai le wa fai ala ko kala wa ko kuai yang ya wala po wala po wa ia fa ko le asia what's white what's white time wa wala po le au ngale ko fo ko sa ai pe kalau ke no foi o le po ma mo le po ia o malanga ba aya ku pe la fia malolo yo fai ku mangi kala uma e pe le salang ba ai le mafo le mele le ba aya te asia ia pe la fia malolo foi le ia onga fai lo tonu le la to moi na la to mata foi le la to wata il po le ia o le next morning fa mai le tala amtuanai e fe ala mai wale ngala sia whatever on ala sia ia ai ole wa sauni loe ole le lotu mantua taala salia sauni loe ole lotu ai ke ia fa ya kulang kala ya fa mai I need to tell you something o te mana mia lo ta o te ya se mea I se mea te mana mia ta o te ya oi fasili loe ia ole what is it sia ia o wa ai aku ai wa makanga ke emotional ko lele wa makanga pe sa o mafakia makanga wa malo sia lan sa o menga le mafakia sia Cecilia to ai ole ale me watupu ole I find I did something terribly I did something very bad o kai kuna luan fa te se ai I did something terribly I did something very bad yeah Fairo yelang kala. Did you harm yourself? What did you do? Ole. Yeah. Ole did you do anything? Yeah, mafai mafaso of still. Yeah. Yeah, I lulu my leun. Lulu my leun. Yeah. Are you okay? Yeah. Okay.
ia ele ai ia ngale not ale ulu ia ai wa foi ni wa makalonga pe kau kala mai ia e lulu le ulu ma pe maka kau kala mai ia ole fesili lang ko ku ai lole ia sia is this person alive? Who is this person? Le wa kulanga fesili yeah if I might see I can't say her name. She is my friend. She is my friend. Ele me faingo ka wa kolenga ala wo ala wo. Is this car belongs to this person or ka vale le or ka ngai ngar ka vale le if I might see and she not. Yes. La lo o fela ye ka kalia le ngang wo kwa ye. Where is this person? For my as she tells me olai lo fale vai vase lei vai vase. Is this person alive? Yeah, I lulu leu I lulu leu yeah ole funny ole loa Sia was trying to find a way to kill herself ole fai maila na ia tala it is survey ia le fai o ia le mele ia te ia ia fa kulale ia makai lo inga pe ole wa mai lo na mala anga malo na manonga ile mele tupu ia na fesisilia la ia ma le tulanga foi le wa ma fau ia fasto ta ile leo ai mua ia longa nephew talale am tona e longa nephew elo ia e manao ia mua so ta me le process le faingo me mai ia o fai mai ale o kala e pe foi le o le wa makua fakelinga le mafatia o sia i taimi le ia ia le o como fai ia fai na mawale mele ia foi ni e so ta email leo ma se fa mala maanga ia ai mai se foi o na nephew le awa maka e fai ange me o ma lo na mafofa ai fai ama fasili ki asia e fa fa ki ai pe fa fenga na la ver ka kale nga ka ua ia ai mai sia ai fa mai ia pai e foi na la ver il sambala that was why she said by the hammer when she asked how did this person get hurt o fa kurara yelang para I'm glad it get ikango if I also me yaki oi and she said did you know that someone lela oficina mai e loa yesa ka ngauki fangale pero mafofau pe ngauki le fale if I ko facility ko ilang kalanga moya po if I no na moy ifia so kele moy kele malolo ifia so lima peva yaso if I like that lima so peva yaso fo in moy nango problema ko melonga nephew I keep asking ya sia ai wale kali kulola then she called the police famakala umaya ile fale osia oi vai vase me uma famkala leo Fofogamua oi vai vase o malia sia o malia akusia o lai local fale o leisa ile ki o malia aku ko ke o ku fale an kale pero foi ko anko ole ko ia ko wo mas ambulance ave ambulance that person might be alive le ka lai ko ngol fale ia o me umanga le famakala le failang kala leo ale faksia o local fale ia wa malia ko kala ila leo le fale ia famakala mai leo o le yala o lokfanga masia ia marika avale le ngala ko o ka avale al tangata le wa mali ngala ko sia mariki me umala na mai le mulmuli ne ai o mai le office leo o mai ai lo mai ai le kala leo le fale fa kali kliki le langa nga mai ai lo le ki kala le fale ia fa nga solo le so suenga leo o le fisingia o le fisingia o le afani o le tomai tai so le van fa nga wengai
sa whingarenga Hawaii, whingarenga America Samoa, I tamaita ilo for mailiana tula e moni mau. Ia, ma o lana moni mau. Ia, o sia e ainga lato. Ia, ai mai se ai, ia o tūlanga ia e pei o nei whailoa. Ia, sa tupu i le taimi nau o atu ai sia. Ia, i le asu to ana i lea. Malama le asu sa, a mai e lon ofisa o leo leo, patino susu e ngā leo leo. Le pei o nei e moni mau o leo leo, ia na moni mau sa le crime scene. Le sa ia se kolosi fo ile le tu ale ia le tu le tamita ia sia na fatino le so. Lana tu la ia una sayuni sa polu e failana fasili. Ai te ua malo lo mai lo le taimina le ata se fululua. Ona wa tale lunch break. Ia mai ai fa ai unga fa masino ngai fa ia pot fa masino le involve ai le tamaita ilo ia lo tu la ima prosecution no ya le nafu. Le lana tu mai lo ile lua le mata upu. Ia kalo le kwa ia ufa pelua. Ia o kisau nyung ia ko fa matala tu ia o el tasum le neile lono o lala na faile le korosia au nasa o le omisi e tātou mai taimina na o mori mau tai au ia ma fasili fo ina toi tuli loa el prosecution in le lato mori mau a o le mori mau le sa whaatali e mantua fo le sai whako o le asono tau nu mai ai o le wha upunga le al wha masinonga tau nu mai la sono ai a mata le keise toi wha loa e su el mori mau lea i la se sfutasil neile na amatai le so. Lana se umio to toe ole tanto mata upupo le tanto kisle nei ya le mai. Wai le stama I mata upu ia le tulanga le pe ona ta wai ia le maliwel to mita ia forma ia langa tuile. Ole o lo o tu ia na mafua ia mai e fo mai si fa amatalang. Ia ole feang ia I solo I savil. Ia e pe lava ona lausi le fia le tanto tu. Ia, sa lele lava lau taringa Fofogamua. O le mata upo te loele te fia. A wha pe umat polosia a unasani. Ai wha awau pia. E iei moli mau e tolua a le tuasia o lo o ta ua e tutula. Ia lono wingala o la lafa awau lava. Ia e mau se tala le taimon. Moni a oe. Ia, o le awa tatou wa ai atu. Ia, wa isa telefo I tala lafo mai lunga al Facebook inisi. I le tūlanga lava le mata upule nei. Ia, a o lea manino mai I moni mau nei. Ia le tūlanga na lai ona o sia I loto whanga. Ia, mawhapena ona iai le tūlanga lea e pe ona moni mau ai e le fionga ia amituana. I whamatatalaina fo e le tamaitai. I lana fesili mai. E le ita ua lava le ingoa le tangata o le victim. O lea politicist. Ia, ai o lo o whapea mai o ia. Na ia whaia se me lana wo. O lea I mwhaasino umale whale mea umai alen whamtala. Manga I mai ailoa I le ofisa o leo leo. Ma lo fa tai ia ele se mata upu fingo fiele mata upu le li mai ava eui ele o se mata upu foto antu la ile tono le tanto tono ia mi se ia le tele o tono lala ai faisi o ngonga ia pe a tanto tu foi le famtala ina mai le amatanga o le mata upu le o le o ngonga ia oni manu anga sa fa pe le ona ta ua ia na fa pe na fa tino ile o lo tu ia le ni time ia ai talo sia o le ava ve mai se time ia ona mawai leo sei unga o lea wha msilonga ia ono ainga e le ngantai lea ai wha pe fo ia le tāpua inga lo tātu o tru ia e wha te atua ile mta upule I tua ia wa le lava ya nginga mai le aso le ava yaso e sa fo ile pese o sui mai le whaki o le pese sa le si pese ia wa e se fo I foi upu lau wha popo ia ai a maua mai lo nai unga ia a tonu o le a maua I le tofi mali ia I lantu o lo ta ua I o lantu suafal ne ia mta upuli. O le e le va inga o le moli mau na tau fia o na ua le mawhaile tangi whaataitai o le tamaitai o lo molia. Na tūla ia te tala le whaitato o le isi potu e urufale e le isi potu whamsino ia ma ngai fafo. A ngai atu o le isi potu whamsino ia matuli loa loa leo ta ofi loa I nā le whamsinonga. Break for 10 minutes. I say tau whai matoi au mai o awa whaataitai o ia le tamaitai o lo molia I le mata upule nei I le na ua whaafafonga mai I le whaangasolonga o le moli mau o le fionga amtuanai. Ia, ona toi au mai e lola ia, toi whaawau lona ia le mata upu sei o mai na umale le moli mau.
Ia, ma malo lo ai lo le lunch break. Ia, ma whaapeto e atu le lua. Ia, walu ese mai lo mal whalwha masino. Ia, e saungi atu tatou sum lea Fofogamua. Lele, ia, se tātou tūle mata ia po la tūlanga o la o tia lea so a tai au, ia manisio mori maui e pe o le e sauno ina lilo mai ava. Ia, ona whaasolo solo tuai lea, wa tailo iei, pe maua se i unga o le rei whaamsironga i le rei tausanga, ia a fua tia le tele o ngā luenga le whaamsironga. Ia tailo iei pe mo le tausanga ni po le tausanga fu pe a mai al tātou mata upu e pe o na whaapele o na o pe i mau tā lilo. Ia, o iai lawa le whaamasinonga lana whaiunga. E pe reserve decision, ia pe tu mai fo se aso e lau whaapitoai ona lawina le whaiunga le nei. La tatou whai me whalongo lava tai au fo i tatou toi o le whaamasinonga. Ia masa isa ili pe umatai au tatou recount. Ina ia mawhai ona tatou special program tai au a Fofogamua. Ia, mo le whaalau lawina ato mea na, ia mal tatou case le on taimi nei. Ia, a la fo ia mata au pu a fo ia ka ko foi nei, ka ua popo. Ia, kasi falawa, ia, ka fa penga. La fai, la fanga solo ai wala vanga me mo ba ko ni. Ai ona me tele le fai lo ato, wa se fia tato atu nu le ngai sawa oi. E le fai ngo film ta pu nei fai lo na umi. E fai lo mata utia. A wa tele fai mata la wa fa vesi ai. O le foi. Wa sos mai ai si mata upu ia wai lumal fa masinonga nei. Ia e taula ona tatou tuli mata ia po le a umala vai ia manino malam lama foi se tatou tunu ia. Ma lo fa tai ia velo le fa tava mo le tuele nga fa tai mai le nei tu vai o le tātou ngā luenga fai fa tasi le mai ava i le ngā luenga ma e pe ona ia nga e tia i le so ia ma le nei foi ia so tuli te tau atu ia le aso a tau po le aso whirangalo pe ona mau mai e se isi fa poponga o le tātou whilo inga i le nei vai aso lo na lua o le masina o se tema. Ia marui tele la singa o toi o le nei fiafi maua se whainga malo longa file mu. Ia te tu lo so i fui le so an tau. Ia Michelle fai ngola via so wala tu toino ainga nu a fianga e ka le sia. Ia Michelle tanto to. Ia ona va pe antu ile o se fam tanga. O mo lo fil ngano lilo yava e la walunga ile tanto filo inga ile so pa le fa lo. Pero ai kaunga e fai kala venga ko inga. Ai longa kali so mai. Awa ke so mamau so mer kai mingi so ia tai au ia o te lo tau an tato tala no tai au I lo ai le tonu wa tato recount ia ma tato mta upule nei Fofogamua ai fa tai tele la mai to fa mo le avanoa o lilo mai ava wa ko tato po kalame fa tai Samoa I lau mai moanga ia alo fangia le atua lau tapua inga ia mana lau talo wa se tato wa tunu ia mai matou o lo I Samoa nei awale tau tua ina o se tato wa tunu. Ia, a whaftai fo I le alo lo whamai nei tupe la fo mai mo nei tatou ai ngai nei, ma lo whaanga mo li po so staimi, ia, vi ia le ali I lo tau so I fua ngā lue ma mai, ia, te whaafo I atu, ma whaatumu mea o whaanga o ngawina, ia, ona o lo tau alo whai le uso a tangata, ai mo li taimi nei Fofogamua, ia, o se tāpo kalame le nā mai Samoa nei, tā whi loa I tai au, pe apule alo whale ali I au lia I lo nā ngale lei, mai ali lo mai ava mai nei Samoa nei, so fa Seifua ma ia maruia o le nā mo tau mai ia leo nanga le fionga ia le maiava mai na vai le sui o le tātou wala leo ia mai tutonu o le tātou o turo a wale longa pui ali o lo tupa ia ma lo o tau malu I mea o lo tutupu I tutonu o Samoa mai le wha msidonga o I le pā le mene ia marisi o mata upu au le silafia Samoa ia e te maua I le tautua nā mala o nanga le fionga ia le maiava I le aso lua ma le sutofi o vai aso te tasi Tuli tau maila so an tai au, pe an tātou au lele, lo nā lofa malo nā ngā lelei, tonu e maua mai ai. Ia, le tau alunga I o tātou recount, I pala toi whaita wina, o pālota, pe o re iai e tu malo e lima le tutoi, ia mai le sfulmatasi ono lewa mai, o na whaita wina, le eise suinga o iai na nei pālota lava, ia lewa a le whaapopo lewa to ese, ia mai lea sui tau vā, ia ma lea fo I sui tau vā, mai le whaitunga alo. Ia, e lenga tui lea o le wha wina leo le mata upu ia e au fia ia le tumitai e a le sunga ia pa li I sia figau e pe ona e whaafonga mai e le rivaenga o le afiafi. Last time I walked to the dairy, there was a big dog roaming around. I don't want to get bitten at my age. It's better just to have no milk in my tea. My daughter will do the shop for me next week, so I'll just wait till then.
Roaming dogs make kuia like Panisi afraid to leave their homes. If you own a dog, make sure it doesn't roam. For you, your dog, and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental. Ai e iai inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip. Smile now, pay later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga la na au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe, awa lai te whaatuai, ai lesi tala nei lo walo, wala au mai I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Radio Samoa. Taslima iwa tolu amu. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Have you ever thought of your home as a school? Our home is actually where the most important teaching happens. And we are our children's most important teachers. So we parents need good, wise guidelines in homeschooling our children. First, make sure your child knows the rules. It's just not fair to hold our kids responsible for rules they don't even understand. It's our job to clearly explain our rules to our kids so they'll understand why and how these rules work to help them become happy and successful in life. Second, if your child disobeys and breaks the rules, then you must correct them with kind, firm discipline. Our children need to learn that in real life, they'll suffer the natural, bad consequences of their wrong choices and behavior. Then they have only themselves to blame when they disobey and do wrong things. Often young kids will push and test our authority, so we must be consistent for them to learn respect, not only for our authority, but also other authorities in life. Third, as parents, we must be able to know the difference between when our child is defiantly disobeying us on purpose and when it's just their childish ways that are normal for their age. Sometimes they're just being kids, so we need to patiently and gently teach them to keep trying to do better. But if they keep choosing to be selfish and disobey, then they may need to be disciplined and experience the consequence. Fourth, right after you've corrected and disciplined your child, it's important that you comfort them and show them how much you love them. It's good to hug or hold them and explain to them the reason they were punished so they know you always love them. Fifth, don't demand impossible things from your kids or punish them for accidents like wetting their bed, not learning to use the toilet early enough, or simply spilling their drink. Also, if your child is not able to do well in school and academics, then you shouldn't demand it from them. We parents do great hurt and damage to our kids that way. Finally, always let love be your guide. Of course, we'll make mistakes, since we're also learning how to be good parents. We just need to ask our kids and our Maker to forgive us when we fail them. Then every day ask Jesus to fill you with His love and patience, to teach your children well in your school called home. Just think a minute. O leo tui ona minuto na tāleo lei July whā, o le tūlu ngana o le tātou polakalami o le rīwhahenga o leso, la se ngana o le tautamali i le tātou māwhtanga, matua tia tu umalo titi whitama, te tia tu le tualo tau sui fua le so antao, tātou toi whiloa I donga pēr mangalu ngana o le ea. Manuia lau singa o toi o le reia fia le stofi, mawhainga mano longa I le poa ana nei. Sa na baila sa o le fionga ia le atou sa veama le polakalami o le ganga I fo whaiva. Tuta mafuta se I o le July fitu I le poa ana nei.
Ya, mo se whainga malolonga file mu maratua fuala au alo fantu soifua. Male penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali vali le pasina se i esu solo ia Samoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia upele o Samoa ai mana tua pea o polu o le ingole o su o motu ele mawhai hanga o nangalo le tape mali o mai singano o lo o nofo ai tine matama Alona awala lau papa le pasina se i esu solo